هجا و خوشوی ایوار باش. امی وی ایواره دخلقک تایبت ده 33 سالیا کشبار کرنا هنرمند کرد و کردستان یه بناو دنگ محمد شیخو ببیر بین. پشتی ریداناوه امی به هفره لراپورا گوما آماده کری تماشا و گهدار بکن. فرمو. محمد شیخو هنرمند لهنگ و آس بلند کجیانا خواه برجواندین مالباتا خواه کسایتی خواه جبو دوزا ولات خواه ترخان گربون. هنرمند مروف خدان هلوست بسیانت و رزگرتن نزیکی خلکی خواه و دوزا ولات خواه دبو. بله ده هر سردمکی ده هنک هنرمند دما خدا وکو گلان گشت بن و بهنه درشینن. لی مخابن به درباس بونا دمیره خوانه ناکن وکو خواه دمینن. دما کوچین خواه باردکن هنر بهترین جوان گوند بن و هیدی بهناوانجی دجلمسن. لرخیدن آلیه دین هنرمند مینا محمد شیخو نونرتیا ملت دکه و خود ده ملی گل امروایه او دبه پارچه یک نوژن و تازه جیشانده جواکی هر دم به جواکی ردجی جبرکو روشاوی ده نرخینه و لبر جوان ده نیشان و دنابا هستین گل ده دلوه و ده پارستن. او هنرمند دردین ملت دسپیر خواه و گل جیوی ده هم بیزا خواه ده پاریزه. لوما او هنرمند نمره استیراوی هر تم گشه. دفه روشه ده هنک هنرمند برچیبون گوری ارکو خزمتا هنری خودکن. اوان هنرمندان بریار دانه کو آلی آبوری و خوشی جیهان بکن گوری هنرین خواه و بهتر باله بکشینن سر هنر و آفرینان بگلم پری بگشتی او ده انجاما خرچ گرنا همی پرین خوده جبو پیش خستنا هنر و پروژین خوین هنری دکمترین مرجین جیانی ده دجین. لیدگل بخترشیا جیاناوان او بالداریا هنری و آرمانجا خویا بنگهین وکو هنرمند جبیرا ناکن. بله محمد شیخو گریدای دوزا ولید و خودان پرنسیب بو لوما گلک تنگاوی و زندان و بنچاف کرن جعالیه هیزن او لکاری واده دیدن و باره برچی بون و حجاریه لسر پشتاخواه هلگردن. داکو وان بیرو باوریان و پرنسی بخواه بپاریزه رویا سرگن بو لرزی کوچبر بو تاره بیتیاوی دناوا رفن بشمرگین شورشا باشور کردستان راوستیا ویجا امی به هفره وان پرسو تیبینیان و بهتری وانجی به میوانین خوین هجا و قدر بلندره بپارو بکن او بنرخینن. بله دوباره ایوار باش سلاو و رئیس تماشاوانین بریز هجا دسپیک امسپاسیا کانالا روشن تیوی و خدا نیوی مامستاعین دیکو و کارمندین پیره بکن و اف درفدانمه داکو ام سمبولک هجا و نونرک سرکه آنگو ممثلک سرکه یه هنر کردی ببیر بین مالا وی آو و تم سرکتن جبو روشن تیوی. دناوا برنامه داجی جبو آگاهی
چیروک نویس مامۆستای برێز قاد و شیرین jî ê tevlî me bibe da ku em dîtinên wî li ser çend pirsan wergirin û bibihîzin. Bihêvî me em û hûn demek xweş têr agahî bi hev re biborîn. Belê mêvanên me birêz kî amade ye? Ga Kerîm Kerîm tu min dizanî birkî tu amade bî dema min navê te jî got. Bixêr hatî? Slavê xêra xwedî tebê Kekelîzar, silav û rêz ji bo te, gelek spas ji bo kanala Rewşen TV. Goîro em gihandin hev û vê münasebetê sersaxiyê ji bo hemî milletê Kurd pêşî dixwazim û ji bo malbata rihmetî Nemir Mihemed Şêxo bi rastî cê şahnaziyê goîro ez jî dawet kirim. Silav û rêz bo te be. Belê serçava em ji gelekê xweş in tevlîbûna te û hevadên te yên dî jî gelekêm hema bi destpêkê pirsek tê holê çima hertin Mihemed Şêxo? Gelo çi cudahî û balkêşiya kesayetiya wî û hunerê wî heye? Tu çi vî derbarê de dibêje? Bi rastî Kekelîzar, Mihemed Şêxo ez timû daîm dibêjim gelek hunermend hene lê kesê wek kesatiya Nemir Mihemed Şêxo kê min ji ber wilo çima em divê timû daîm em divê Mihemed Şêxo li ber ji ber me Mihemed Şêxo wekû kesatî û wekû hunermend di hêla hunerê de wek insanekî em bêjin nexweş birîndar mûzîka wî hunera wî weke dermanekî belaş bê yanî ev ji hêla hunerê ve ji hêla kesayetiya wî ve jî girêdana me timû daîm bêhtir ji hunermendekî ye Mihemed Şêxo merobêjî hunermendeka ji ber ku tê bîra me em zarok bûn û heta weka niha jî kesayetîk wek Nemir Mihemed Şêxo ku dezgeh bi navî çêbin navendê çand û hunerê em bêjin ew tîpê futbolê bîstî tîpê futbolê li ser navê Mihemed Şêxo lîstika futbolê dikirin. Yani ez heta sibê jî ez behs bikim bi rastî naypesindan mesela girêdana wî bi wî milletî û eleqetê bandora hunera wî li ser me. Belê. Gelek spas tu rast bêje hunermend Mihemed Şêxo aynê xwe wisa û ji wê bêhtir e. Gelo mêvanê me yê dî kê amade ne? Roken xwîşka roken hûz dengbêja me ya hêja êvara te baş bixêr hatî? Êvar baş serçava min jî bixêr hatin. Gelek spasiya te û te vexwendina me jî bi cih anî ji vê bîranîne heya vî hunermendî ku em hev re bikarin tiştekî şîrove bikin û hinekî mafê wî hinekî ji mafê wî bidinê. Tu ji Helebê yî û bêguman li ser herêma Çiyayê Kurmên jî tê hesê. Te Mihemed Şêxo kes nedîtiye lê wekû hunermend te çawa bihîstiye gelo? Niha bi rastî yani ê Helebê her yani bi xwe ji Efrînê min ji bo yê kitêbîn çêbibê wekû wê derê yani di zamanekî berê de hunermend gelek zehmet bû ku hev dibibînin wek niha medya tune bû wek niha ew derfetê ku niha bi me re heye bi wan re tune bû lê ew mero didî yani hunermend gava Newrozê de di wê wextina de beşdar dibûn ji bo vê tê bîra min birayê min jî îro sernivîsan dibû gava Newrozê hejdê dibe ew dîtibû naxwe ew wê demê dihatin şahîd Newrozê dihatin şahîd wekî din ji bo vê yani ke destpêk e mûzîkekî nû he çiqas vê yani herêm pê bandor dibe yani ev tiştekî nû he ne wek mesela mûzîkî Efrînê ye tiştekî cuda ye û xweş e ji bo vê ew bandorekî wê weno heye ku tiştekî nû he tê herêmê. Ji wera tiştek nû bî. Vir de te Newroz anî bîra min hêjayê gotinê ye di sala 1985 de di vexwendin ji rêxistina hata ji bo Mihemed Şêxo hate pêşkêşkirin. Mihemed Şêxo di Newroza
سالا هشتی و پێنجان دا li gundê kitix amade bû tevlî Newrozê bû. Bi dilgermî bêguman milletê me yê Kurd û dilsoz Mehmed Şêxo bi dilgermî pêşwazî kirin wekû hunermendek netewî ast bilind. Lewma Mehmed Şêxo bêguman ka çawa bi çavê Kurdistanî li hemî herêmên Kurdistanê nêrî jî Kermenşah da Mehabatê heta Diyarbekir û Qamişlo û Duhok û hemî herêmên dîtir navgerekin em bêjin wî jî avî bêguman perçeyekî ji behiştê herêma Çiyayê Kurmên jî di dilê wê de bijî bû û bi dilgermî tevlî wê Newrozê bû. Min dixwast ez pirsê ji te bikim. Te behsa birayê xwe kir gelo wî wextî tu jî li wê herêmê bû te dît te nedît? نا مخابن يعني من دي إيرو براي من نفسان ده راسي سروي بالأمينة من نزاني هو قاوا خواستي استرام دستي بكي كهرباء السر قد كرنا وكو هر جاران من بخو نديتي لا يعني جبوي من حسرتك ما يعني كو من خازية يعني دوي زماني دوكو أم هبون وجمرو أو درفت شي نبو يعني خازي كو من ديتو دارا خۆسییا jî cih nagiret bêjin mesleteke me heye ev rengê hîvî me ku ew xweşî ew behişta Çiyayê Kurmên rojekî dîsa werê rêzgarkirin bi ji çavsorî ji çavsora re namîne carî dî milletê me û ew qada behiştî rêzgar bibe em ê bêguman em li bendê wê hîviyê ne. Gelo mêvanê me yê dî xudanê malê hozan birader gelo amade ye. بخير هێوار باش سەرچاوا ئەم gelekê xweş bin dîtina te ساغ بن خێردار بن سەعتاوە خۆش بۆن بێ یادکردنیش بۆن بێ شەپا بیرانîna Nemir Hemed Şêxo spasiyawa dikim. Em jî spasiya te vexwendina me peciran û tu hatî bêguman me em hemî Mehmed Şêxo çiqa xizmet ji me û doza me û miletê me re kiriye em hemî deyndarê hûn em hewl bidin û em jî bikarin biçîskî ji mafê wî bidinê. Mamoste hêja hunermendê delal bêguman ez naxwaz bêjim mamoste cana bê hem derdkeve çünkî hunermend cemî gelkî di asekî bilind daye. Feylesofê Sînê ê Çîna Konfuçyos diyar dike û dibêje serdestiya mûzîka dengbilind û bihêrs di civakê de rewşa têkilhevî û nerehetiyê di nava gelê wê de dide nîşan. Lê mûzîka lê serdestiya mûzîka xemgîn û bêhêvî rewşa gelên bindest û hejar nîşan dide. Ango hestiyar û xemgîn e. Vêca pirsa me em vê pirsê ji te bikin û paşî jî stranê Gulîstan bibihîzin. Pirsa me çima Mehmed Şêxo nemir dimîne û bi demê re jîndar dibe. Îro mesela binêrin ser sosyal medya rastî jî rondik ketine çavê mirov bi hezara kes bîraniya Mehmed Şêxo. Demek milletê me birçiyê vî dengî ye. Derd û azarê vî milletî tîne ziman. Ve ji bo vê yekê gelo ji bo vê yekê ji bo tiştê vî feylesofî gotine û hunerê wî yê nerm û têrhest zimanê gele û janê wî tîne ziman. Fermû. Helbet fîlozof rast gotiye lê aliyê din rastiyek heye müzik karê hestayê, karê karakterê însanê, karê dilê mejiyê. Tu karim müzîkek ne aram yek aram yek bêdeng jî bide yekî bide gotin ki bike qajwaj û bike carwar. Tu kare müzîkek govendê jî a dansê jî bi yekî bide gotin ki bi rengê Hemed Şêxo bixwîne. Ew hinkî bi kesayetiya êgê wê tîne ziman bi wî vijîgirê dayê. Müzîka Hemed Şêxo li gor karakterê wî rengê xwe da. Hemed Şêxo însanekî min nedî mixabin min nedî min gelek ji malbatê nas kirin vê dawiyê
وەک برایەوی وەک زارۆکێوی وەک خانماوی من ناسکردن لێ حەمەشێخ سترانێوی دیارە گوێوی دیارە کار و خەباتاوی دیارە ئینسانێکی دڵنەرم بوویە ئینسانێکی ئەو بخوا باوەر و بخوا ئارام بوویە هەموو هەلوەستا خوا ji بۆن دەردێ دەروی خوا بینە زمان خەش کردیە نەش بۆ ناخوا نۆت و دودادە ڕەحمەتیە سەعەد گەباری هاتبوو نەورۆزا هۆڵاندا من پێر هەفتەیڤینێ کردمە دووردە بەحسا ڕەحمەتی حەمەد شێخۆجی کرد ڕەحما خودێ لە هەموو هونەرمەندێ مەی نەلژیانێ بێ لە سەعید گەباری بژی دگوت حەمەد شێخۆ gelkî xizan bû çû paleyî dikir xebat dikir avdanî dikir lê her mehê du kaxet û nêv jî dişan ji pêşmergar ji xiyadêr ev aramiya dilê wî ye ev welatparêziya wî ye ev kela dilê wî ye ê helbet wê muzîka wî jî wî awî derkevin der hemû derdê welatê xwe ê milletê xwe di anî ziman ji wî awî muzîkawî ciyê xwe girt cê însana dilê însana di ciyê xwe girt xwezî ev rûmetak em didin Hemed Şêxo milletê me didê wek her miriya mefsaxî dawiyayê wê hîn xweş kiriba helbet Hemed Şêxo saya xwe dicî xwedî rûmetê xwe bû xwedî qedrê xwe bû xwedî qîmeta xwe bû lê ew tişkî din ew bi serê xwe mijareke çima ez wisa dibêjim dema berî çend sala silavê me jêr Hesen Şingalî Festîvala Hemed Şêxo li Hewlêrê çêkir ban min jî kir me qet hevdû nas nedikir ji mir got birader bay Amêrikayî û bi rêya wî ez te digerim ez dixwazim Festîvala Hemed Şêxo li darxim û tu li Hollandayê emir bike ez karim çi ji te yanî behsa pera vir wê de te dîyim min got madem tu karmendekî Kurdayî û tu Festîvala Hemed Şêxo li dar dixî ez jî hunermend dikim li ser şopa wî ma ji min bê ez ê heqê bilêta xwe jî bidim û bêm yanî gelkî kêfam hat lê min li ser sahneyê got min got xwezî Festîvala Hemed Şêxo saxiya wî diçê bibe heq kiribû yanî bi rastî bi her awî bi hunera xwe bi sekina xwe bi welatparêziya xwe însanekî baş bû welatparêzekî baş bû ê helbet însanekî wanî jî wê muzîkek baş jê biherik û cî jî bigirin ava milletê gelek spas pirsê me gelekin em bibên ser gelek va xalên ku te kerem kirî merdiya hate behskiriye me wene serwa tinê heger strana Gulistan soparî amade be em ê niha goya xwe bidin lê ji berî wê ez dixwazim tiştekî bêjim duhû nûçeyekî xemgîn helbestvanekî me yê hêja mamoste Adil Seyfeddîn yê Xwedanê strana Azade Şîrîn ya ku Mihemed Şêxo gotî stranekî bi nav û deng e evî duhê koça xebar kir em hîvîne ku Xwedayê dilovan cihê bixê beheşt rehma Xwedê lê û serê milletê Kurd û malbata wî jî sax be cêwî bihiş be înşallah Xwedanê strana Azade Şîrîn belê gero stran di zindanê dinalim sibê de heta êvarî çavat kim te nabînim tij min dûr ket şerîn yarî tij min dûr ket şerîn yarî evin darê te bûn dîne va îro tu mithelîne evin darê te bûn dîne va îro tu mithelîne
چابرون دکاد بارینه چابرون دکاد بارینه دل به چابرد نالینه دل به چابرد نالینه تقول بو من تو بيندكر چقاقا وازهاتن هندر تقول بو من تو بيندكر چقاقا وازهاتن هندر تدور كتو تادلم خواربر تدور كتادلم خواربر تنها تزهشتم شيرينه تنها تزهشتم شيرينه دكم دارم جدنياي كاسوزا كوتم مرداي دكم دارم جدنياي كاسوزا كوتم مرداي تهوار محسناي تهوار محسناي قالوا تشكد أخينا قالوا تشكد أخينا أخينا من تبتاني شارات الناجر أبدني أخينا من تبتاني شارات الناجر أبدني مدوسينا لبدني مدوسينا لبدني جرقي ما صوت بأبيني جرقي ما صوت بأبيني بله مخابن کوردستان هیچ نگاهه تبلیمه ببه گلو بروسک محمد شیخ خود آماده ای؟ ایوار باش بروسک ایوارا بخیر سرچاوی سریم بهیوی تو باش بی موراله تجی باش به سپاس کم چاوی تماش کم باشتر شما گله که خوش بون و سپاسیت و خواندن جی پجراند تو تبلیمه بو بروسک دوردا پرسکتی هوله بهتر هنریه محمد شیخ و دشیکرنا هنری پیشسازی آوازانده هنری صناعت الالحان و عربی گوتن پیشسازی آوازانده گلک بالکش و یگانه بود گلو دهوستایا لحف سوار کرنا چند مقامان دسترانه کده گلک بالکش و تشتک نو بود هنرا کردی دا وسا برفره آنی زمین گلک مقام دسترانه کده بشیوازك رحت و مقاما دجهوره بيكو جهداروان بيجندار ببن انجو بي بحسن و جهيوان بيشينن في جد فردا برستي تيجوتن و افسونيك بزانستي ببنجه انجو افسونيك بالسحري زانستيك السحري هنري سحري هنري بنگه و آوازین وی هنرمندین بالکش ده هنه گلو تو چد وی درباره ده وکی مروفه کی موزیسین دشو بینی تو چاوا دبینی چاوا دنخینی ده یکی بله سپاس ده پیشی دستور هم ببید بله فرمو و از دو گوت نکارم ببیجم دستی تا و دستی کسین گوگه ایرو وی هرکفتی بریو برن ساغ برن روشن تیوی جیه رزیه سپاسیا وانجی دکم هنرمندیت حاضر نیوسکار روشنبیر تماشاوانی حاضر ایگوی ما بشوپینن ایگو دار دکن ملتی کرد سرانسر جیهانی ایگو گویوی برنامه بشوپین وکی گوتی از چاوی وان ماج دکم و دستخوشی جیوان دکم گوگه ایروی دمی خوب مر درباز بکن گل ما گهدار بکن گو ام دکارن تشتکی ده
وقتێکی کند کورد ئەمکار بن تشتێنیش جیانە محەممەد شێخۆ بینن زمان دیسێژی وارێ پرساتە مامۆستەنیزار هەلبەت li gora tiştê ku min di hunera Mihemedşî xwe dişopand zanistîk di meselê de heye ew tiştek ku gotê bêjxwe belkî di stranekê de di duwa de di siya de di çara de mere wilo hema wilo rêve here lê gava got bi mesele bi zanistiyê girêdayî bi zîrekbûna wî girêdayî be helbet wê tiştekî balkêş derkeve çunkî Mihemmed Şêxo ne tenê rengê awaza dixwaz bide pêşkêş bikiya bi dengê xwe Mihemmed Şêxo naveroka helbestê danî naveroka helbestê danî bingeha helbestê dihat dibijart û awaz zanî bû çi helbest çi awaz jêr divê lomanê jî ew ya dikarî bû divê meselê de tiştekî baş û balkêş pêşkêş bike Mihemmed Şêxo ji kaniya hawirdorê jî baş tê giha bû ve xwar bû lomanê jî karî bû rengereng awazê cuda cuda ritmê cuda cuda di naveroka stranekê di pêk bîne bêgo giti jê az bibe bêgo giti bibêje tevê ev zranaya wextî wî zemenî wî ji qeysê stranê dirêj çêkirine digiyê hetanî 10-12 deqan jî guhdar dike rengereng awaz jêr danîne helbet evaya jî bi zîrekbûna Mihemmed Şêxo girêdayî bû heta çi astê wî xweştiyê wî xwestiye ku mûzîka Kurdî pêş xîne tiştekî cuda bû evaya bi rastî rast xwe balkêşî bêguman û jêhatîbûn û şarezayî pirsê min hene ser vê ku ez bikim gelek nimûne mûdkarî behs bike niha sirana gewê ya ku me destpêkê diber pêşgotinê re hatî yani gewê di salên heftiya da hatiye piştî peymana Cezayirê ya reş rûxandina şoreşê çawa helbestvanê xelefê zêbarî cihê wî behişt be çawa wê serdema şoreşê teyr û tuyûra û çûk û balindeya hezkirina waş pêşmergeyan re û axaftina hingî û paşê jî bi didê xwegin çawa rixuya û paşê piştî wê du sê sala çawa û dibêjin rêberiya wê serdemê qiyada muaqet çawa çê dibe û çawa carek ya rastî jî ji wan dîdarên xweş yên jiyana milletên me pêşmergeyên me çawa tînê dixe wa dîdara dîmena jê derdixe û wêneyên dixe awayekî wêneyên helbestî bi şêwazekî rehet ji me re dixwe ya di dwaşî ez naxwazim pir dirêj bikim gelek stranê mesela wekî mînak şermîna dil ya çend miqam têda peyda dibe tûyî bihuşta rengîn 5-6 miqam têda ne yan jî ya helbestvanê me yê nemir Ehmedê Şêx ciwana azad e rastî tu dikarî bêje tabloyekî huneriye dayî belê gelek spasiya te dikim tu dixwazî tiştekî bêjî dikarî berdewam bikî Spasiya te jî dikim kak Nîzar dizane tişta golo bala merev dikişîne ez dixwazim vê jî bînim ziman diwarê mesela bijartina rehmetî Mihemmed Şêxo ji bo helbesta û danîna awaza ji bo wê û bijartina wî ji bo stranê gitibala xwe bidê Mihemmed Şêxo ji kaniya her helbestvanî jî yanî tikare bibêje gine helbestek bi di do sisê û çarin bijardine ne girine stran tişta ku bala min dikişan carna ez gistranên Mihemmed Şêxo guhdar dikim ez vê cudayiyê di navbera wan helbestvana dinabînim asla helbestê a ku Mihemmed Şêxo dibijart ku awaz jêr datanî car cara ez di wextekî didman matmayî gelo helbesta Doktor Bedirxan Sindî ye gelo aya Mamoste Mustafa Trûşî ye gelo aya çima ji ber ku Mihemmed Şêxo stranê dibijart naveroka helbestê dibijart bingeha helbestê dixwest ki ew kaniya yanî jêr negelkî ji mara got strana pir bike bi qeys jêr giring bû got namê bigîne nama xwe dixwest bigîne rêka awaz û helbest û van tiştê lomanê jî cihekî Mihemmed Şêxo taybet vê qonaqê de hebû spas dikim bu gelek gotin hene em naxwazin ser bikevne birovekêşê nîqaşê em ê di nava
برساندا برسوی درکبن نهاجی ام گلک سپاسیا همی تماشوانه کو لما تماشوت کن و تفدی مبونه بگمان جی شانازی و سر بلنداییه و بواجی خلق آمارونی دبه و همیشی خدمت کار چاندا کردی کرد و کردستان و نتواخونه سر جواهون همه هاتن سپاس گلو کریم شیخ و تو آماده ای؟ کریم سلام بله علیکم که اما پشتی وی پرسامه اما استرانه کیش تجی ببیزن کلیبات برادین تیگوتن کو افسونک زانستی ببنگه ده آوازین وی هنرمنده بالکش ده هیه آنگو تیگوتن افسونک سحرک زانستی ببنگه ده آوازین وی هنرمنده بالکش ده هیه تو چاوا دن رخینی مش بو فيها كي برس مش بروسكر ببورة استراشاش بوم هر هنرمندك بداينا بروسك وكريم نيسيكي هافن تيبين وا جبو اجاز شاش بو ليبورينا تخازم هر هنرمندك بداينا هنري خو هر هنرمندك بداينا هنري خو بيوانا كنري دناوا جواكي دا چيتك محمد شيخو جبونا گل خو كريا پرك پر دناوبرا نتاو ایشی واندا بجا پرسامن گرانیا هنر محمد شیخ و دناوا جواکا کردی ده تو چاواد بینه هنروی دناوا جواکا کردی ده تو چاواد بینه فرمو بله که نیزار دیسا سپاسیا هر کسی المتا ماشد که کسی که باشدار بوی پرسا آواتش بروز کرم گوبک یاو به کیفا مهات اوشی خوش بو تکاری بیجی راست او بروز کشی گوت نرینامد الگور رحمتی تشتی ام بیجن او اعتماد ام بیجن لکم ندکر او استرانی پر مبحضار استرانا از خوازم چیکم یان دویاز چیکم او النوعيات تقريبا ام بيجن تشتي تقولوا تايبات يعني جبرجو تشتكرجي ام بيجن ام الكودي روجلات الكودري او يعني او سينوري هنري جيش كاندن يعني راكرن ام بيجن برنجي كردي روجلات ستراندي مثلا بكولتوري وانا بقلق رنجا مثلا قريدانا رحمتيجي يعني چاوا بيجم استمتعين تينم زمان فيديو نميم ديتنا يعني بحتى قد شو شاهية جهة دعوات جي ام بيجن يعني ارمان جيوي جهندري دعوات جي هبو قو ملت شيار بكي يعني ملت قهدار ذكر ام بيجن مقام بلكي هب من دعوات نون بكارعانين يعني جهة مثلا بيجن مقام جبو شينية بنوك مقامي صبا ام بيجن تشن مشتيولو يعني بحتى اوجي دقوت خلكي جي قبول ذكر او يك دوا قريداناي ملت و وقت سبيكي مقو يعني ام بيجن نبيجن الروشة ما يجواكي ام حموجي مسألة عبوري دا ام يعني فقير بوم جواكك فقير دبون محمد شيخ وجي يكي جمب وخوجمد ديت يعني وقت مقود وك انسانكي فقير بنكار بهري دكتور ومعالجة خبكي او هنراي جمرة وك درمانكي بهمبر بو يعني ب بسكارم في بيجم و ميناكي بيجم وكو ملتي كرد وك قولكي وك داركي محمد شيخ هيدي لي مخاطبو او مثلا اف قولها عارض دا حتى في قوليجي بهل دا بين دا يعني سكارم قريدانك ما بربها بهابو يعني او ملت عم بيجن توم دايم جاري ما تقو جارنا خورنا حنك كرد قويا ودنجي محمد شيخ ودبر اختي مرو خاني بوياغت كي خوشه هنا قاعد قو اختي مرو عفدانيت كي شما نزيكي ما بوش برقو ام جواكا مولوبو هنرمندي نمر ميجي ما دشغلاند اشتر بيجم وجداني مدهجان نملي مدهجاندن نئي ام بيجن ببوريش بيشتغالي هاري جواتكي وش كس نار بسترينيش بو قدحا خول بري وخون حرمتا مشهر كثيرة هالي أذكارم في بيجم ترباري نمرده بله قال لك سباسياتي انت جو خزيه وبرساج مرابيا شتجي وحمي ميوان ما جو برسك كي هذا كرن يدي بخواز سر بهتر بيجيت كاره يعني دي سافكريا ام تخوازن روني بردن سر في
وی هنرمند بالکش کی جم کش و هبیت کاره بهتر بحث بکه و بینه شتێکی بچووک بالام کشان کە کێنیزار ئەزێ بێژم مامۆستا برادەر گوت ئەس خوازم بێژی بێژم li گۆر نەرینا خواز بێژم مەسەلەیان بێژن وەختێکی یەک ساغ بێ فستیڤال ژێر چێ بنیان مەرۆ وەکو ئەم بێژن تەکریم بێ ئێم نەرینا مدا ڕاستە خۆشە وەکە مامۆستا برادەرژی گوت لێ تەکریم ئەنزانم نەرینا مدا کەسێکی گلدەنگی محەمەد شێخۆ گۆدار دکێ تەکریمە یەکی سوورەتی پارڤەتکێ ئەو ژێرە تەکریمە وەک مامۆستا گوتی ئەز ناخوازم دیسە گوتنا دووبارە بکەم وەختی خۆ دەژی بقەدر و قیمەت بوو جیوی ناو هەر کەسی دە هەبوو و زاتەنجی وەختێک مرۆڤ وەفات بێت ناو هەر ملەتا دەژی ئەسمو داین بێژم تشتێ باش و بالکێش هێدی هێدی دکێ عالەمی زەمانێک ژێر بێ وەختێک ژێر دوێ پشتی مرۆ وەفات دکێ ئەم بێژن طبیعیە پشتی مرۆ وەفات دەبێ ئەو نرخەوی بهتر خویا دکێ او نرمیا ملت چی خویاد به راست بشه وقت کرم کرید دما زندین بونا خدا جی او ریز و رومت مدید وقت دهات عندی وره مدید نوا درین دیتو چوا ملت هلدا سرملی خواه ما شده چاقه کو کوشبار کرناوی امی داوی لی بنیرن روژا مشاوی چوا به هزارا دنگ بصدا ملت به هزارا دی باب فلک نامره demek وی چاقی ملت وقت بيجن قيمته هنرمندي خود زاني ننزاني وتشتري كوتا قوتي محمد شيخو شما ازو تو بهزارة ملت بيوا قرد زانية چه بيجي وقت بروزجي قوتي بزانستي زانية چه بيجي ودردو ايشو جاني في ملتي هاد كوينة دكان قلقي ناكرنا اخافتني امي الكليبات تماشا بكن وباشي قوي خبدنا روكن وزانا ما يهيجا
دل رواندی توی بریوانامن دستی تبرنادم بسر تفرمانامن خوش میرم خوندمه قدات میدانامن خوش میرم خوندمه قدات میدانامن دستی و صاحب و وستران خوش و خوش و باش و زلال آنی سرزمین گلو وزانامه یادن خوش روکن آماده روکن جاردی سلاوریز سرچاوا دستران محمد شیخ خدا راستی دبیجن وصا دیاره و اوین نتن دلداریا جنیه یعنی عشقا جنیه تنیه اوین حسکرنا دلپیچوکایا نیزیک بونه ج دیتن مروفان و هستن وان را جوان تشتاره و به آوایی که استتیکی آوایی که جوان خوشک سپحی آنگو ریز و رومت جخوزایی را و دیتنک خوش جیانه را برسامل ور بجا هون دو اوین دو هنر محمد شیخو ده چاوا دبینی و دنرخینی بله سریدا از حوالتنا او مامستا کریم جی پیروز دکم راستی استرانک گلک خوش ترکتی کلیپکی خوش و هر وها مامستا گولیستان جی و نلوی داره بوله راستی ام بوی دنگه یعنی هر یک ام برن دنیا کدن دستی وان و دویوان صاحبه نهاد هنر نمر محمد شیخ خدا ذاتا انسان وید بینه یعنی شما محمد شیخو ده هرمه دا یعنی دوی دمه دا ملت او قصوبه بهاد گریدون جبرکو کسی او ایکو بره دستران پرانی استرانی دوا دا یعنی رئیس و حرمتی من جوان راهیه بیوان هنر ندبو هنر من لی او ده ایشکی ولات هیه لی او استرانی کته گوتن استرانی پرانی دعوت های پرانی حسکرنی جنه حسکرنی جن چاوی یعنی تیپی وی چاوی کنه دریج خوشک سوره سپیه تشتکی وانو لگاوا او استرانی نمر محمد شیخو دردکوی استرانی نتوی دردکوی ملت دوردو بالیوی ذاتن دوردو گلکتیک شان اف چیه تشتکی نه اره تیدا حسکرن هیه تیدا جن هیه تیدا زهایلی گله هیه استرانی اف گلک مثلا
بنوو دنگ گلک استرانی سر جنه هاتی گوتن لی چاوا هاتی گوتن برنگه کی کو جن بنتووا هاتی گریدان يعني أوا د هرمه دو ويدا يعني د منطقة دو ويدا متشتكي نربو أف بخش ورشكل يعني كنت ملات إيدي استراني كو هنكي تيبي جن بين زمان تجوي درخي تحستي توري كور تدرخي حسكرني كي توري كور تدرخي باستراني دخودا قلك يعني بر جن برنازيكي هوني زمان حسكرن بخو حسكرني ولاد حسكرني ملات حسكرني خوزار جبوي به يعني مرو كاري بيج براستي وك ما مستا برادرشي قلت يعني او حسكر او انسان كي قالك هستيار قالك هست نازيك بوكو كاري او تشتي قالك نازيك درخستو جبر حسكرن نهر كسكاني بين زمان هر كسكاري يعني تيب بين زمان لي هر كس نكاري او حسكرن يعني هندري ويدا تشيه بين زمان أفوا إنسانك قالك مزن جرود بي قالك ميجيكي مزن جرود بي جبوي بي أزدبين براستي أو تشتكي مزن بو شو رشك بو بله قالك سپاس جبو برسواتا و بهتری جویجی تازم بیجن تبحث عائله گوله کر دمام توديتي نسرين شرمينادل يعني بدها قالك سترانين مثلا أفانا هاش برينها وهردو هنرمند مين هجاوتي همي أو سير بيوان آوايك سمبولي رمزي هاد نگوتن آوايك رمزي بأوينك نيزيكي دوزانة توا خبية و آوايك آنية سرزمين وشيرو فكرية باشا أمي هوزان برادر قالوا هوزان برادر تخوزت شكدي بيجي روكن؟ إنه هوزان برادر آماده قالوا هوزان برادر بله كاكو بله صافي ام تجد بينو هواري خوي ديج من راسي مورالي ما بنجار دي هر سيات تماشاواناتكم كسي تفليمت بن مخابن ازنافي وان نابينم بيغمان حمشي جي دلخوشي وجي سرفرازيه نجمره وخلك يا ويا ود بنداري اوده انغو خصمت اوده هوزان هجا شوبينر دبيجن محمد شيخو بكدو بزاوا خويا هنري بويا سازمان هنري نتوي شوبينر دبيجن محمد شيخو بهنري خو بكدو بزاوا خو كيفاح خو انغو بويا چه بويا سازمان هنري نتوي خو فرض كريا دوي چارشوبه دا گلو افديتن درسته بيوانو گرانيا هنري محمد شيخو بيوانو گرانيا هنري محمد شيخو تو چاواد بينه نها هلبت اف یاد کرنه اف بیرانینا حمد شیخویه اموانی ما سر تشتار ام مجبورن کرد هرن لی براستی محمد شیخو تکاری سمینار که تنیل سر دنگیوی بیش دنگ سمینار که یعنی اف دنگی و خوزایی چاوا پیر پیدا بویه لسر بسقاوي بسقا جوداي قال لك جوداي آدن وك بروس يقول مد فستيوالا حمد شيخ ودش يقول مقول تايباتيك حمد شيخ ودنهبو زانبو قوتني سترانا شخر هل بجير أنا هر هالبست آتيني بيساندن ايش بون سترانا حتى هالبستين سربنسي دما تين بيساندن بهستي خودي خو دورد ملوديك تيد آواد به في هر كسوي ملودية نقار بفيم دما تا او ملودي ديد او ملودي لوانغو تناب خسوارتي و او سترانك بهيز بقوة درتكب طيبت منديا حمد شيخو يكجي او بو او ملوديا خاص هالبستي زردكر دديت و دهندري خد هاوين دكر و بوي دنگي خوي افسوني و بسقا خو پیشکش دكر اويا هنرك بسري خوي يعني خدي ناد هركسي و حمد شيخو عصاص القوري ما بكاري كي بروفيسيونال بو هر چخواز درفتي تنبون
الروشاتي دا آبورياوي اللي دما سترانق البرخوان داتاني تقول از هنري دكم بروفيسيونالي دكر چما تزانه هنرمندي دنياي حموسة يك دنگي خوش تديج يكيرد بيور جمر سترانكي تشيك آن جاكيد بيه هالبس كيجمر بنويسه يعني دبن وك كوميتاكي حيا سترانك تشيد بيه إيه ما أمشي دكن حمج مالي رونج مالي خوش مالي نيس مالي تدي ما شورباك شيكر وبيشكي بي ملتي كر هاج بسترانا و كان حب بيجي دخني ونافي كردستاني وبردويد ملتي ماجي يعني از نجبون حمي هنرمندات بيجم حاشا ليه بالطبعي الرنجي ما كاري ما خباطة ما نبر بروفيسيونال يا حمد شيخو وكاوي بلكي انا هنك بيش نحمد شيخو ما كان ستران شيكرنا حمد شيخو كي جان ستران قوتي آويش خو قالك خالد مهمة بدي مهرا خلي خستي لو ما هاتي حسكرن وك خو قوتي بهفيري خستراي وبيشكش كريه سالا 1974 بو لخرسي خرسا ناوي وزان 12 گنده خرسينه يكي گلانه پیروز کرن بان مشي کرن اجي نو فيري تنبوريد بو يعني نا اوقات شارجه بو تركي وكردي بدقوت هنك ستراني كردستاني جي از فير بو بشتي ما ستران قوت هنك دجي قوت المدي تيبكي دنگ كات جارا يكم الويدري دنگي حمد شيخو بيس حبتي وشارا برقى از دبستاني دابو دبستانا مجي بشبو روبو لا شو يعني بالراستي پر باندور لمكر وبي داوي جام شيروكي دبيستن وقتيجي ايراني مثلا بقريات سوري هات روجافا بيشوازياق اللي هات كريم روجافا كردستان رحمتي احمدي جعفشين مجير دقوت او بخوال ور اماده بو د پیشوازیاوی ده گنده موان نزیکه هبو جاج مر بحث ذكر وقت بحث جي ذكر يعني بآواكي بحث ذكر دلي مرد بجان دي ويجي روكي دقو يجا اوقاز ملات ام تشوفون بيش يا حمد شيخو دقو ما حمياو دديت دقو شاو حمياو دي دقو انجي دريج بو مدور دفعام كل جي بجناوي قال كي دريج اجا انا يعني افدانك خدي نكار بدار كسي هنا كان دنگي وان پر خوشن هنا كان تنبورا وان پر خوشن هنا كان هر دجي خوشن هنا كان دماستران بيجي هر تشتي خوشتي خويادك ودما مراد ديروكا كردستاني درد كفري ويديه مراد قالك هالبسطانة وروشنبيرة وسروكا بويرة راستي تدور دلو لحمد شيخو جراستي أبجي طايبة مندياوي جبرقة نرمندكي شورش قربو نرمندكي يعني هرت الشيخوة بريا مزيكي بريا هنرا أخوة فضائي ملتي أخوة كربو جو هاي ما يندي اصلا برساته جبيره كرما ازوا محمد شيخو طيب بس واقل برسي ما يديجن دا بيوان الزربا قالك سبات اهاتنا تجي قال لك خوشه از ليبورين خواز ما قمت بري هاجر كو گلستان سوپاري آماده به اجبري و حواله ما بكاربه بخير هاتي گلستان هنرمند ما هجا بخير هاتي بخير هاتي دنگتي دنگناي هاگر کو گلستان نه آماده به هن بکارن نوروزا هشتی و پنجا یا کل هرما چیای کرمنج لگنده کتخ جمرا داین سر وصای گلستان آماده به هاگر
خمو خيالي شالو بلانا قهندي جبلت صوتي شواندي دلدار روي بسنجتنا چلنگچک مهربان جبل فرمانا اهلستما صوت بسرت لازحل عندي براستی وی سرانه از حلان دملور منکاره هستی خوشا بینه تر زمان حج کی محمد شیخ و ایرو نهشتی و پینجانده الاستودیو تومار کریه و دبیجه گلو هنرمنده وصای چوا ورنه دوباره گرن گلکی زحمته گوارن جار دی ورن سر بگو ما رزا مش همی هنرمند را هی وکی حواله مجی گوتی و هر یکی برنگی کی و شیوازه کی دبیجه لعف جامعه هگل هک تشتوی همی وکی پاکیت کی سرده هاتنه گولیستان هوزانامه هجا دنگ خوش سلاو ورز خیرات بکاری سرچاوام ام گلک خوش که خوش بون دهاتی بشکی درن کدی لی هر یکی روشکی یاوی هیا تو بکاری بی سری کامیرا خواه بشکی دی هل ده جورج بود بسا باش تمام سروی آوایی گلکی باشه از پرسه گید ور خواتینه سر زمان سروی نرمبیا دنگ و هوزان می هجا برادر جی سر اشتغلی و حواله می دنجی هل بس فیلسوف گریکی افلاطون یانجی یونانا کفن دبیجه بیجه موزیکا نرم و راحت دهیله مروف لسر پرسکریکان لسر پروبلیمان بکوه رامانان لی موزیکا بلند و بهرس یانجی دنگی بلند دهیله مروف جه پرسکریکان بروه آنگو جا خفتنامه دورده و پرسنه بدایه و پاشه جی امسترانا بروس شیخو ببیزنج بوی آماده به محمد شیخو بنرمیا دنگی خواه یه وکو چمه فرات فراه و هیدی دهرکه و چولین تهن آف ده گلو کاریه به هنر خوی و رحت و تدار بمعنى خلکه بهتر هستیار بکه
بدرد و ایشین وان و دوزانه تویوه بالکیشیا محمد شیخ خوش ورته گرو فرمو دست بکه ده ایوارا و تواب خیر دست خوشی الوادکم لکانال روشن دکم هیوی دارم کن تر بخیر و خوشی بن و لجیهانی اف شر و پفچون خلاص ببه و تبدأ بخیر و خوشی بجین و پیروزباهی و سرساغیش بو ملت کرد و زندیبون جبو هنرمند هیجا محمد شیخو بله دنگي وكو قالك حبوك ما دوية شاغيدة ما رحمتي محمد شيخو ما وك كسايتي ما نديت لي قال لك السر زماني واكسام خلكي ما مجهداري كر لي از نا اب تشتهات هنجي في مرو في مرا هل بجير وبالا مرا دكشي يعني وقت بشتاقيق از بچوچ بو الستراني بيجهداري تكر بالا مدكشان اويا تيوي واتي كو اف مروفي هاني د موزیکې د ګوتنې د آوازې د دنګې خود تشکی بالکش لجم هبو او تشتی بالکش د نارین آمده هل بجارتنا اوی جوا ګوتنې ایکو برینا ملت کرد خوی دکری دی جبو ناگ او برین نهی گرتن جبو ملت کرد زانب چل پیشیاویه وی بمروف کرد بریناوی خوشک به ددا ناسین به چه قیسی ایشاوی هیه جبو نهی گرتن حیانی کو نگی آرمان جا خواه دریا گوتنی خوره و دنگی وینی نرم دنارين عمد يعني دنجكي نرمي هدي وك فولكانا كون أجري خداديجا عزمين وحرتشتي لبرق وخرادك وأكسجين دقر ومسالة عزمان آخرات كنا بهدي دات كرج سريتشيه وناخوازب وإيش أو وك ملتي كرد دا كذا ناخواز وإيشا أم وق ملتي كرد بينن تكسير بيشاوي فولكاني جي وإيشي نبينه بس باش. إيشا خود دخياني كره بله قال لك أو آوازي قدا تاني دوي شاغي دنارين عمدنا نهر كسي وكاوي زا وكاوي وي أكاديمي بو كو لغوري غوتنه آواز لسرداتاني غوتن بيتر بلندكر دنگی بهتر هر دو تشت گوتن و آواز رحد دایده جبر به که جداهیاوی قال لکی لجم بچوکو مزناها بو از بچوچ بوم مل دنگی گهداری تکر و بالا من قال لکی دکشان بله قال لك سپاس بگمان شخوا هنرمندك وصا بالکیشیاوی دکار و خباتوی و آفرینوی داوی ابداعاتی بیدن کاش کرم آخوا تو بکاری به تلیفون آخوا به پحنایی داینه ولی دریج بکر یه باشتر خویا بکر حوالی ما یه تو بکاره به وجات وسط نه تو بکاره شاشاوی عیاره که تلی بدیش بوی بزی وره نه چه نابه دکازانی امی گوی خواه بدن کلیپا بروسک و امی پرسکیش بروس بکن و پاشه میوانی که ما برز قادو شیرین جیه پشتی سرانه و پشتی پرسا بروسک ایواره باشه تو بکاره به وی فرصتی دا خوشکا گورستان تو بکاره وی نافبره دا پشتی کلیپا بروسک گوداری بکن تو بکاره عیاره که سر تلیفونات تو بکاره لی بده جبوی تو وقتی زبری نتیجی نقل بپیره دیسا دکاتو لی بخبته کاتو چوا بکی امی گوی خوابدن اما مساقادو شیرین تو بخیر هاتی سلاو و ریزه مشتره هنه دنگی دا تونه تجی علاج دنگی خواب که امی گوی خوابدن سرانا بروسک ایوال سرچا
یاری شکر پولیسیا بردای سر ملوپیا یاری شکر پولیسیا بردای سر ملوپیا من دیدلی من اشیا آرامو هدلی من نوا من دیدلی من اشیا آرامو هدلی من نوا يا رزقرم بندو بني دمدام دمواني يا رزقرم بندو بني دمدام دمواني سرقش كرم أزوي كاني بيش كرم وكسر سما سرقش كرم أزوي كاني بيش كرم وكسر سما باغ قولي سيرك ددست مرنا منها ياري نقص باغ قولي سيرك ددست مرنا منها ياري نقص من خست ورا ياري نخوست ياربونا يارا من جوا من خست ورا ياري نخوست ياربونا يارا من جوا دەسێت ساغ بە ڕاستی سترانێکی ئەفجارە یەکێت بینم باڵکێشش مراز بخوا یەک شووا کەسێش و بینەرێ محەممەد شێخومە gelek balkêşe lê tiştek hate bîra min rastî te xweş aniye lê ez bawerim mara tu jî ferxê wî hunermendê lehingî te jî xweşkiriye bêguman me ew nedîtiye heta çawa ji rengî dibêje niha dîsa silavê me li temaşevana hemyara hene niha mamosteyekî birêzekî gotinek xweş nivîsî got gelek ji wan ez her tişî nabînim got gelek helbestvan biriya Mehmed Şêxo hatine naskirin ez bawerim vî rengî bû bi rastî jî gelek helbestvan çi Mehmed Şêxo helbesta kê gotibê bi nav û deng bûye ecarê dibêjim xwezî em ji di wê herêmê de bûn wî wextî de wî serdema Mehmed Şêxo da biyan belkî hema perçeyekî ji helbestekî me yê piçûk bibiya nasîbê wî belkî navê me jî derketa lê mixabin em neyê wî wextî ne
براستيجي محمد شيخ ونافي قلقا هالداية از نابجم نمر يانجير دلوفانيا خودي لبي از وقي محمد شيخ ومروفكي نوجن وتم جيان داد بينم اف كسي روجانا حقا قهداري تيكرن هستويد نافا مدى قوي مدى دنك تيما بيقومان يوصا نامرن وتجاري نمرنج بروز كذا برسك ما مستقادو سلافوريس إبارة تباش بخير هادي لا بخير هذا قال لك سباس هم قال لك يخش انت بجيبوناتا هي دورة بلاتي دورتنا هادي اللي تهن بخيراتن شنابا از دوري نادمي بله انا ها برسكي بروز كلام دبي شارشوفي دا ده حميرة خان دا هيزن او دا كارير روجاواي كردستان يانجي سوريا جيانا محمد شيخو طنقاف كربون جياناوي مقودي طنقاف كربون دوردا بويرك بالكش تبيرا مروف ده يك جوان بريارا قرتنا تومارقها فلك انقو دكانا كاسيتا ياكو محمد شيخو ذاكري وبتخواست زاري خواه بشكي بيجيان بده وكاري خواه هنري تدا بك او دكان هاتا شماكرن وقرتن قالوا تتكاري هنا كي بحساوي بويري بكي قال لك تماشاوانا نبيشسنا فرمو راست تزانكك ميزار دو وقت کی ده سالی گو رحمتی محمد شیخو ج ایرانی وگریا ده 28 هیوا 12 ده سال 82 ده بریارا وگری دابو لوده کیش خود تزانه بنچاف دما یعنی الگورا جیر هاتبو گوتن او چند روژه گل شامی ما بو جیر هاتبو گوتن انو روش هاتی گوهرتن روش ایدی نما وک بریه دم نما دما بریه تکارب سربستی تشتات بخواست ببیجه ایدی پچک وکو تکاربین زمان دیمقراطیچی وی هنرا خبره بب بی آستنگی لینا نه صابو هفتی که او دبرون تانین الاوتيلا فينيسيا دا كتو شامي حتى بلي كت علي قام شواند لور شخوات زانه جيان بزحمتي درباست ويكي جوج اجبر محمد شيخو دجاراجي كاري خو الرميلان دمه كي صالح حفتي دواد والرود كوجي جيري او كار ذكر خدمه ذكر اجبر اصلا ندشتن كو بردوام بمن وقت كي كرد بيدشتن نچار ما مثلا تشتال بيشاوي ما كاري اهنگا بك يعني شخوا جدايا كسايتيا مروف يعني وكو مروف وكو كسكي از ببيجم خو كسكي جواكي ديد اوي تجاره دراماني خود ندا خويان انه استشتكي جملتك البيشكيش دكم دبي برامبري بيج مروره چمكي تيش سرخوا قبول نتكرن يعني ندگو كازي بستنين برامبري برابدمه داكو از جيانا خو زاروكي خبريت بم اوي ديد وكو ارككي وكو خدمتكي سال لي طنق دبون هيدي كاري شاهيه نك يعني زنابجم نكاريبو لي او مثلا اصلا هنرا محمد شيخو جاجرا دقوناغي كاري شاهيه ضوطات زحمتي تشو زحمتي بير درباست بو د وقت کې د بریارا فکرنا تو مارګه کې کرد قبل کې اسکار بم هم الور بجي بم ازنان زارو کې خوشي بینم از يعني هم كاري وي بوجي هم جي د مثلا كاري موزيك يوان هم جي د كاري بو روشا خو طيبت له درباز بك وقت کې کرد بریار کات ج كسي فازج حسكي راستج مصطفى ميرو بوچاري گو تو مارگها فلک وچاغي قدخه يعني بيقرتن شما بكن شخوا اما بس طوانجي گو هين جانا محمد شيخو بيتر اصلا بكن ما بس طوانجي بكم محمد شيخو بنتشتكي دبو يعني سري صدي صد خوستكوان گو جانا محمد شيخو يا روجانا هين جي لي طنق بكن داغو محمد شيخو بتشني دمجول ببه تزانه لي وكو وجدان زي تشتكي بيجي مش بلي كار هنرا محمد شيخو تشتكي وكو يعني الجورا تشتا اظن محمد شيخو بكساعتيا خوجي تشتكي لباوينا هبو مافدار بو يعني وجداني بي تشتن هبو قبول نتكرن صار قد كان محمد شيخو شمع كرن هاتن هزن او لكاري هاتن
او يبرن شخوبي تشاغيجي ابين بها يعني او يجي بير برن چمكي ابين بها ويجاغي اول تومارگه كار دكر وقتا جو او كاسيت كوبي دكرن كسنار باوي مو ابين بها عيني سيارد برن شخوبي دكي هزن ابلكاري او برن دبركي ابين بها چيرو كي نزاني بوشيه يعني تومارگه بنابي محمد شيخوي فلك محمد شيخوي يعني جبر شو بها برنه صانه بله وقت يجيشتن ويدكي جبوكو از فيجي بينم سر وجداني محمد شيخو حتى دوي مسألة تجي تشتن باوي هبون بچاركي بچوك المفا مثلا نتناري بله دما قو محمد شيخو ويجا غيبرن ابين باها جي برسي قو باش يعني از جبر چل ويدك يمه دستي واد كده بشيد قو انها اصلا مهرن دفركي اف دفرا قوز انا ليمز بري 14 ساله بري وقتي كي بنم چند ساله كي كفن نظام بدم كنكي بو از بخو كتم في دفرا قو انا استلينن او بربون دفركي محمد شيخو بري وينا چبو دفري دقاغز هذا محمد شيخو چبو او تومارگه سرناوي ابي بهاداني بو راست تومارگه بناوي فلك محمد شيخو بو چمكي ابي بها ساله داوود يا بري وي كاري دعوتا شهية جديبلا محمد شيخو شود قلت المالا خروني ابناء يعني تبسه يعني ايدي نما دفراتيه محمد شيخو او چند بريقو ابين بها اجوان دعوتا تاني وكو تعبكي وكو كاركي خزمتكي بوي وكو وجدان قبول نكر او تومارگه سرناوي داني بود قلت هنا خورت بلكي سبي كار بيشاته بلكي تشن بيشاته بقول سرخو قبول نكر يعني لي استنجا قو هات كرن صدي صد ما بس طمانجي محمد شيخو بو تشتكي دي تنبو بله قال لك سباسياتكم بقول نانا باشت رونایی برد سرده مجاری که گلی که بالکش گلی جرا رکلام تینه کرنج بو خاطر فلان کس و بیوان کس یعنی فلان فلان کس هذا گردن حج کی تو بیجی محمد شیخ و عالی سیاسی داد عالی نتوی داد خباتی وتنه لوما وی رنگیت بیرا گلک و تی رونایی برد سر به گمان زلال ده نهاجی رزدار قاد و شیرین دوباره بخیر هاتی ام گله که خوشن تبدیبونته برنامجی هجران فلی فرمو زور سپاس سلام گرم بوده بو همو میوانا و چون همو بینرا گلمت تماشا دکن گلک سپاس که خوشم گلک گل ومه چه بیشم از دست پی بکم یعنی تی پرسا بکن پرسا نکن نابت دست پی بکن قبول نکن سپاسیاتت کم تا آزادی بگو من از شاد بمتا تم تدی سال بیرامانی تماشاوان هجاب ریز و حرمت و سیانت ام نزیک ود بن و افجید خدمتا ودانا ام کیف خوشم بتویبونا و توان یک بگومان از ناوی کشونا بیدم حتی از ناواجی بیجم بگومان هون گلک انجی سالی صدقه که سیدای قادو اف دمک دریجه گوری آگاهین تو لسر پرتوکا محمد شیخو دخبتی و تو تخوازی وی جاره بریک و پیک هگر از نشاش بم و براست و درست تو پیک بینی گلو با کرتاسی تو گاهی چه قناخی فرم گلک سپاس دوباره سلام و رز بوده بو همو بینرا و همو خلق گلمه تماشا دکن و چه بیشم جدوه براستی مدیا جواکی دیار کرکو محمد شیخو زندیه و دما قم دبي محمد شيخو زندية يعني قال لك دبيجم يعني مليك وهداري يعني بخم يعني مسألة جولو بقال لك ما زمتره يعني مش بوم مرن شيء مرن جدابونا دنا برا جيان وجيان ده يعني روح وراح روح وراح جهبدو غيدي أنا أزو دوستك يخون جهبدو غيدي ومالا خبر أمريكا برا أستراليا برا أفريقيا وأزو يناتي كليا منا ما جبوم أو مر وجبو يجي أزمرن يعني مرن أول جبرتي كليار يجاني مرحي ما روح وروح نامينه يعني جبر وينا او كسايامر يعني دمك محمد شيخو وقتي قبل وهداريت كانوا مجي حزب كانوا دنجي ويتنا مدايه ومجارا وخرجرا وهرجتي وي امبير دجين دمك محمد شيخو براستيج زندي نمري ادين يعني تخازم بيجم بينرار يعني كما از نفيسكار مزنا دنج بيجم واز ببم تشي يعني قسفيري افجينيني ببم باوريا مد بلكي او تشي نبي لازينبم دنج بيج سترام بيج يعني قد ندنج من نفيري طنبوري دبم قال لك يزور لتشما ازو محمد شيخو دنوتو بنجاد ما افرتو دما
بهاد شيخو ما أفرتو شاب كرنوتو بينجاد شواز يكسر هات هولندا لأز أنا جي مكرتي مباري جي أزقلك جارا مكر هاتمي ترى أبو صابش بو بهركز ببينه قال لك شاشتي في برتوكي ده هنا وبارجي كردستان 24 رابورت كرد بمر تشكرن السبب برتوكي آخری مدوي رابورت شيء أنا يجي دروبال هم ده هركز دكار اللي تماشا بك قالا كي ماسيا كي بله مقود قال لك شاشتي دي برتوكي ده هنا قالك سراست يعني أف كار نكاري مبول كاري من قالك الشاشتي أخو سراست يعني وقت نمونا أزدو نمونا ببيجن بله كرمك بالبرتوكي دي ما نفيس هذه هالباستا أمانتلو نمر محمد علي شاكر وأف شاشتي قال لك يمزن بشاشتي مني يعني شاشتي مو هالباستا نمر يوسف برازي أفشو آدن از كچا گندانم يعني هالبسواني مزن بدرخان سندية شاشتي نا آمنه و نا آبها اجي شاشي وشانگره ايك پرتوك چاپ کروش با خطاني محمود سفر چما محمود سفر براستي از تير نگاشت وش بو في مجارج بو في هالبستا هاني شي از بخوا يعني صار القلتا والقال همو بنا راشي داخل خبر ديامكو انا حفتي وتشتك صالة يعني وديه هالبستي جبو في شاشتي قلنا شاشتي من اللي بورين شي جابو خاصة نيفيسكي وبدنج وبفيديو خبر دي مرضى خبر جي خشكا مرضى خبر جي جنا مرضى تشتكي يعني خدا خص استا خبر وسخيفه حاشا يعني طرفت ندامو گاز بيج ما مستبو بقوره شاشتي چه بو از سراز بكم از اللي بورين بخاز جبو ولو يعني قمرو شاش بدواز انا مكورتين شاشتي قالك كنتو كده هنا قالك سراز أفضل برسيارية ديروكية نجم ترتي خستن جماعة قال لك عتي خستن وأمشى أشتي خوي ديروكي أجر هبن أم سراس بكن وأسود دم جبوجا أف برتوك شاشتي ترنا من الزانة برتوك أكدن أيني جبو محمد شيخ خوي اللي بناذكي دين هرتج نافروك دين هرتج دولة منترة قال لكي وش هركز بزانه از نجم الباتا محمد شيخومي يعني برا هركز فيجي بزانه بس نش باتا هيم اللي اسيق جا عسكري ويمه از دخوازم في برتوكا هاني دربار محمد شيخو دكو هنرمند كي مزنه اماده بكم افچو اگر يعني تبيجم يرو درو مديا جواكي متخوز بيجم كي نزار اصلا بيجي باخذ ما برسك ديشتا بكم بله فرمو ديار كركو محمد شيخو براستي سامانه في قاليه بوي چه بوي ميراتك نتوي يعني ارسكي نتوي هركز خدينه دردكوجي حزدك دمك باندورا محمد شيخ دوي اصلي دبو دا اسطا ملاي جزيري دا اسطا احمد خانش شيخ سعيد وسيد رضا ونمر برزاني بوي سمبولك بوي چه بيجم يا بوي نمونيك وغرق خدينه دركون قامو بوي بن جبوغم جهدو حزبكن فرسا خويا نتوي بباريزنا يعني مصابوي محمد شيخو هذه نما ساماني مالي نما ساماني مالباتا خوي بوي ملكي ملات يعني جبور وينا هر ملات خدي لي درد كامل ددو تشتكي دين بيج يعني محمد شيخو جبو كردي روجافاي كردستاني اگر از بيج ملوك كرداي اگر محمد شيخو تاني هنرمندي في 3 مليون كردي روجافاي كردستاني بس لا بس از بيجم بافي صلاح قالك بباراستين هنرمندكي ما يمزن بو ام دبيجن نمر سعيد يوسف يعني هنرمندكي مزنوا قالك بباراستين مهم خديره دركن سعيد قاباري وقال لك هنرمندين يعني محمد شيخو تاني جبو ملتكي نبس ديمك قال لك ام خدي الهمويا تركبن وانا ببارزن يعني تبيجن سر از پرسکشته بگیش بوی تو رامان خسر هفته بگی بله بگمان او نهات شده کو تبحث کری تبحث قال کسایتین دیروکی کرن نوا کردادا یه نتوی او پرسک یا متایبت هیا او من اشتبو مروفن آوارته مروفن استثنائي سردمين خدا محمد شيخ ويك جواي بگمان اف پرس مج وزان برادر آماده کربو لب چه آستنگی نها پشتی و بینگاوا هیا کو پرتوکی نوکرنا و فرکرنا و پروژه هیا دسته دا چه آستنگی لی پیشوا درد کفن گلو چه بزدال بیش کرم باش اوایش بو ونا گرکت باش دمی بدمش بو گزش زلال بکن يعني براستی مشارك
gelekî dirêj û di pirtûkê de pêşgotina pirtûkê jî min nivîsandiye. Ez soz didim ku ez htaj me bê ez çi bêjim her yek bigê mafê xwe. Yani ne ku hema ev helbest wila hinek a gotî a Mihemed Şêxoyî demek ez ê bikim a Mihemed Şêxo ez vêna qebûl nakim. Ez ana ji bo 4-5 strana dereng mayî pirtûk ez çap nakim. Ta ku ez negêm baweriyê ku ev helbest awaz akê yan jî dawî ez ê çap bikim bêgu ez navê helbestvan û êgo awaz şêkirî deynim. Ez ê dawî bûlo bikim eger nas nekim. Ez ê bêm yani gelek nimûne li ber destê min in ez ê bi belge biaxivin ji bo ku her kes yani tê bigêje. Ji ê dîkoriya jî dixwazim ku vîdyokê derxîne pêşreyê me bike ez ê dor li ser mijarê dest pê bikim. Şêxo berê nas nekir. Tabii hevalekî hesbî bû qabişlo. Heftê wisiya çû heştê wisiya bedelê Mihemed Şêxo. Midî ewiya Abdullah Melehadî dostekî min hevalê min hepsê xotekî mihed me hepsê tevdaya mîro ne sala ma hepsê da. Ew ji ber salê şêr de te bir hepsê da. Ez wî em gelek hevat kirtibûn. Ji bo partî. Hasilî midî ro hatin ba min. Da hatin ba min Mihemed Şêxo deng dayayî. Deng jêr çîbû. حکومت حقوق متگریم باشه میگی هاتن میشه گوه با خانه خورا کن هر نا برسر آوان باشه آفل بود بابو باجر گیب سر مدهن وشیا Mihemed Şêxo هاتی عمل لکر ما و حال لکر ما از اون ارودی از گرتیمه یعنی والا رابو جامعه را مخصوص که پیشی بگه گولا چو گولا تا با دستانه حاصلی مصران دایی که دا Mihemed Şêxo من 18 حب دایی وی رابو سیش خواه لحن آندن دو سی لحن آندن و ایدیشی لحنمون و آوازیم بو یک جه نسرایی با اسرایی بریوی یعنی Mihemed Şêxo ایسانه که کنه بیشم جی خدا گرتیه Mihemed Şêxo بی کتیل بی عالم الرجال تاریخ بو اوی مرو بیدیروک یعنی Mihemed Şêxo از که هر که یک استرانت کری بسن جلانده تومار بکره دشان ده پیمه جامعه دشان ده پیمن از روشتام از هر ساعت یک دو ده بیر روشتام از باورم نهی آداره مصر Mihemed Şêxo آدار کرده شین و دوی آدار شین و شینه یعنی جین و شینه از آنم دردان چه از در جا کردم ای فلک ویش خواه تومو او کریه ویش خواه لحنان دی و چبکم به جان وی لحنان دی و استرانه که دیجی از بون فرار دود بون گلوشی آره وانا حاسی وی لحنان دی ای دیجی تقیه من کوچه ببار کردانی لزوزان از کانی بیجم أبارا ورا رابا پسمام و خواه رابا آمان دلو ورا گلیزاره حبس و زندان و خود ماتم بنیبم و خود آنجا کتاب در خیلی اف گلک بلگه خوش بکرم که تو تخواسی چی بیجه؟ Dixwazim bibêjim ku Yûsifê Berazî nemir dibêjim me 18 stran dane Mihemed Şêxo. Ji wan hebs û zindan lê em ê wek hebs û zindan wek nimûne bibin. Ew dibêje derdan çi ez dil jar kirim û çi bikim bican û ez bûm ferar wî ji xwe bi awaz kirine. Helbest ê Yûsifê Berazînê lê Mihemed Şêxo ji xwe bi awaz kirine. Ê din awazê Yûsifê Berazînê û danî Mihemed Şêxo. Mebes çî wî danî Mihemed Şêxo demek Mihemed Şêxo ji hunermendekî din ev stran nebirine. Yani ez zelal û vekirî bibêjim ji Mehmûd Ezîz ev stran nebirine. Êdî çima 24 saeta guhê me hatiye qulqaradin ev helbest ev strana min e. û Mihemed Şêxo ji min birî êkek û va xwediyê helbestê. Xwediyê awazê dibêjim min helbest û awaz dayê Mihemed Şêxo.
يعني از وقت لكولينار كاز بيجم از لكولينارم از بين برتوكا كنسر محمد شيخ وشيكم از چما بيجم هلبست يوسف برازي آواز محمود عزيز يعني ابنبي وجدانية با ابنبي بن بيكرنا ديروكي ما في مروفكي هلبست آواز يوسف برازي از برتوكا قديم يوسف برازي هلبست آواز يوسف برازي از چما يعني از نوتو دي دوادس بيناجي ديروك يعني شاهد ما نوينجي بلا كرن درو بلا خويا فيسبوك دو هر كجي دزانن صالي نوتو دي دوا نوتو سيانوتو چرادس قالك جارات شو مسري كاني هر كجي دزاني يعني شاهد انو خلف بمربو از چوم جم يوسف برازي بجمار واز چوم جم محمود عزيز واز چوم جم نمر براينا محمد علي شاكر واز چوم جم رمضان جم عمري واز چوم جم پروين سوريا احمد حسيني جعامودي يعني من كولين كريس چوم جم وان كسا يوسف برازي جمر قادو تا حبس وزندان بدنجي كي غداري كريم قلت والله ما مستبدنجي محمد شيخ ودمكس هل بس استرانا محمد شيخ وي يعني او دبيجي استران امنه هرتش امنه وتبدنجي دمك اويه انا نشاشت يا من ومحمد شيخ وي ويوسف برازي عيني هلبستي عيني اوازي وك حبس وزندان وك نمونه داب محمود عزيز جي ليه محمد بدنجي محمد شيخ قها آمدي قها مهابادي قها طوكيو قها مونولولو دقها سر هيفي قها مريخي نسونجي من نقول هي من نشاشتي عمله يعني نسونجي كسيت يعني اتزك اشي ديمك دماغ تجفي عاجزي يعني دق محمد شيخ بلابو مزنبو نابو دنجي بلابو يتوصانبو يعني خلقلت وهداري نكر نسونجي من نسونجي محمد شيخ ويه يعني زيناب بيجي يعني راستي اب هلبست اب آواز يوسف برازي محمد شيخ وقتن اب مش بوم برسا وانا هاتي جارة سركره ما يبرسك دين يعني اگر تبو خازه از بجارك دين دي يعني يجي برسك دين دي اگر بخازه از درباره به پرتوکه درباره به پرتوکه وقال لك كان كاميرا بله درباره به پرتوکه نمر محمد علي شاكر بله از جرك لسر به پرتوکه باخر من بيت شاشتي هنا ود پرتوکه دي وسترالي وهلبست واوازي محمد شيخ وقوتن وك تدي فاروجا مجارك قال لك خراب دركت فاروجا جبو سترانا لبردلي من برشيرينا جبو هركز بزانه بأب كان راستيا بيستراني تشلو تشاواما وألند حازم استرا ولي قد خكرن وكا بنقه وأساس ونظام خرجر جكو هاتين أزيد الدرباري فيناد برصا بيدا زي جوار بآخر وزي بالدليل وبلقى بيجن بكا مسألة تشلو تشيوي حازم هرم برصادي چنگي برصامه بشكي جوه جدايا هاگر كنت سر وكي ميناك داني لسر باخوه تتخوازي چه بيجي نهم راستي جي دنگي ببهار صد رحمت الدلوفاني لغوراوي بن ازو خواه يك جه حسكريين ويمه چما حسكريين ويمه چنگي من بريا محمد شيخ وستراني ويو هلبستي وي بيسنه بريا كواري شاب انا دا خفتنك واني زمان يعني ما براستي قال لك هالبستبان مدري بريا محمد شيخ انا مش نبيجن براستي يعني انا يعني صالة حفتي وحشتاده حفتي ونهار نوت وياك نوت وبنجا از قام شو دركات ماتم هولندا يعني هركز زانق الولات ما زماني كردي برتوكي كردي هرتش قد خابو تنبو يعني جگرخوين ايه ما بو لبرتوكي بينا باستانجي دكان ما بزور وحق بلا برتوكي پیدا دكر ما بشف دبرج هبدون سيرو جا يكي خلاص دكر دقام دي تنبو يعني انا ازبي بيجم صبري بوطاني يعني براستي مبريا محمد شيخ وناصر بدر خان سندي وان صالة يعني بيجن نبيجن قال لك هل بس مالي الدنيا يعني براستي وصابو برحال اگر درفتي بدا مشارك ابو راسل في الراوس سيلم هاجر زحمت نبي هاجر تبي او نبي ازور مثل في برصاها اف ايريشن سر محمد شيخ ودما صخش ما سرناهاتن وفي داويه علي فيزيكي ننا مدايا چونگا پشتی سه سالا و هر 3 سال داوی دا دکا سر في سرانا كاك حازم قوتي هاجر تشن جنت هبتو بخار الزلال بكي رخت هبن تبيجي از اینی کار سادیش تبکن. باش. فرم. باید پست هانی نمیداخستیه.
ازش ور بنزيكي فيدا كي بكم هون دبينن تلاب صالة 1907 اف محمود عزيز لراديو قاشو لراديو بغداد اف سترام تومار كريه باشا يعني جبو هركز ببين صالة اف نم بلاف كريه اف مش فيسبوك اوانا من كوبي كريه اف شو صالة حفتي جبيرا نكت ام فكر في برتوكا هاني انا مر شست آواز و آواز بندك محمد علي شاكر اف برتوكا هاني هرن روبلا 37 بقولن روبلا 36 قونچون روبلا 36 قالي جاميرا هون الفيدكي ديروكا هلبستي نيفيساندنا هلبستي ببينن ديروك بكيجان روجي وصالح هاتي نيفيساندن 13 ما 12 ما 1971 12 ما 1971 دي اف هلبست هاتي نيفيساندن دكا هم بتشك عقلي قولو تاب لهبدو ولو بتشكي ولو هيدي جمر شروفا بكن بي مثلا تشاوا تشيبو اگر ستران دي صالح حفتي دي راديو يا بغدي هاتي بتو ماركرين وهلبس بشتي صالكي هاتي بنيفيساندن اف تشاوا تشيبو مثلا يعني كذا عقل هذا انا يعني سر هل تصير افتر باس ما بفش اشتيا ديروكي يعني هل بس بشتي بستران واواز هاتي قلتن بصالكي هل بس هاتيني بيساندن معقوله اجا خوش كام كاتا از بيجن براي خو محمد علي شاكر جي دروبالا قويا فيسبوك دي قوتيه اف هل بس بافي من وابي م استراي باش ابي تسترا سر قبول دكن بس نا ابي تاني استرا هن ديجي استران محمد شيخ وجسترا وبدنجي محمد شيخ وبلافو وفي خورتي هاني هات كر استران وقوت يعني كركون اوقاسي اصلا جاجر درخين يعني افقاسي افخورتي هاني هات وذكر اواز هني ابقى استنجي الفيدكي دزگاه ترکی جر شاندی بناوه سنا اوزونال اف ای اول ستار موزیک جر شاندی گوتی چنابت وسترانه ببیجی اف جلوه ده که چلو سترانا وینا قدخه کرنه اف گش فرمین اف انا شرکتی هاتن شرکتا ترکی لبا ترکا ستران تومار کرنه ما فی پاراستین نظانم چه و اف جی جبو گزجارک دی دوباره نکم اف جی بروسک سترانك باوي خو بروس كي انا بمره سترانك باوي خو بار وكريه جيرغوتن چنابت ستراني بلا بك دور انصافي بكن سترانا باوي خو بروس نكار بلا بكلو او بروس كانا بمره جير هاتيه والفيد كي جور نيفيساندن گتن نكار ستراني بار بك وبروس كلاي محمد شيخوي دور انصافي بك اف كرد غان في استي اف شركتا اگ ماف يعني ستراند باهاتيه واي اف اول ستار موزيك همو هندكارن يعني كيفن روبالاد وكيد بشوبينن محمد علي شاكر لفيدا كينافينا هر كان يزكيكين لفيدا كينافينا هي تيبا امغي هون بتكين هون كيفن اول ستار موزيك تركي اف ستراني اي قاشو يعني اي ويناس بيجم لباوانا تومار كرن يعني جبو ما في باراستني ما في وكيدن نافي محمد اباج روبالا وانا كوبي كريا يعني فاهم ليش باخو اني نبيج ولات فردا دسي برسنه هولي شكرمات بردله من برشرينه مادام هاتيه قدا خكرن قالوا تقو جاردي قوتنا كينا ما مصالح دلو انا ازبي مهم جاري شكرمات هيدي ازبي مهم جاري بكاي جابوتن اكينه لما قلت يعني صالح هفتي هاتي استراني هاتي قوتن لهالبس بشتي صالك هاتيني لساندن شاوا تشيب اطبخوا اي معقلم ناكشينه بله قبل ذلك بردستمه بي افجينا مغارك ازبم سر و پرتوکش بو باور بکن به چقا شاشتی و پرتوکه دهنه شاشتی دیروکی yani ek jmu bawer neke beraş xwar li pirtûkê vegere pirtûkê peyda bike û ji xwar lê vegere bê çiqa şaştî di pirtûkê de ne şaştî çin îcaziyana ji wer yek bi yek bimser şaştiyê ê di pirtûkê de hûn çi bêjim hûn İsmail Hessaf naz dikin serokê Partiya Pêşeng a Kurdistanî ana li Kurdistanê li Hewlêrê ye mamosteyê Zankoyê ye جامعه خویایه بله
جامر سروكي بارتيه كي ये पार्टी एक कुर्दी है अना कुर्ताने मामुस्ते सांकोइस मामुस्ते जामा है بله دو بلغه بلاف کرنی سر پلا یا فیسبوک یک جه 8 ما هفته دو سال 2020 ده لروپلا وینا دگرن اسماعیل حساف دلی جامعه لویده که جبگون 20 ما جارگدن 8 ما هفته 20 ده اف اسماعیل حساف لسر خلف بوطانی نویساندی اف خلف بوطانیه اف خلفي بوطانيه بعض جبون زاربن اف روبر مداني فيدكي بوستك دن نويسانديه د حجده مهانها د صاله بيستاد ديسا حجده مهانها عيني كاس اسماعيل حساف بوستك دن نويسانديه بكردي وعربي نويسانديه اوجي لسر هلالي خلفي بوطاني باب هجار نويسانديه اسماعيل حساف هنجي صاغل هولير هركز دكارا انا سبت تليفون اوي بك يا جير بن بيسينه ما بايا نجبا خواني هنجي دروبلا وي دي هنكار بخوينه ده هردو بوستاد قال ديروكا خلفي بوطاني دكه كار وخباط اوي يا سياسي تدي سركرده كي كرد بو مزم بو براستي دي بيجي بس نتن سياست مدار بو هل بس بام بوجي جهل بس تنوي ريويو ريويو خاطر بخوازه يعني دبيجي هلباس ابايا سر كين فيساندي دبيجي سر من فيساندي وقت من خاطر جي خواست واسچوم سوفيتا بري مشوب بقينم لسر من فيساندي وصالي وهتشتيجي بنابدك دوفر جوامير اندجي مال فراد وكيل سرجستراني نفيساندن كو خلفي بوطاني باب اجاره مالا يعني دوست ما شعب ما وكيد محمد علي شاكر ومحمود عزيز حتى روجا ايروجي بيستراني دكن اخو خستني في برتوكيدش ريويو د برتوكا محمد علي شاكر ديه نبيدك ناف تشتك لسر هلبست تنيه هلبستا كي باواز كريه چلو كريه فدي انا جارك بصفقار دركت سر رودا وسر ارتابو قوت اف برتوكا هن هلبست منن وهنجي بآواز كرن باش شعبي منو تنت بيش قوتني دا اني زمان ونل باش قوتني تا اني زمان بأفرتو نافارو قاوي شي تشكريه تچما ابها بس خستي برتوكا خود تنب آواز كريه وتنا نيفيساندي تشتكل سرتنا از چما بيجم تشتكل سرتنا نناوي هلبستوان هي نناوي ايق آواز كريه هي از انا بهم تشتك خلاق دن قال لك جرينج برات بالا ودل بس چما بيجم تشتك اب يعني چما برتوكا ددي اب هلبست يعني چما ناتي چما تي دي بنفيس بهم باواز كري اواز محمد علي شاكر امي بيجن سر جافا تشتكل سر في هلبست ان هاتي نبيسان وهلبست خلفي نافيتشي بوطاني امي بين اجا سر نافاروكا عيني برتوكي چما از بيجن تشتكل سر نبيسان دي برتوكي ام بين سترانا زينبي دا عيني برتوكي دي لبني تبينية كاتي نيفيساندن تبينيك يعني سيدرز دبيجم قال لي بينرا هون البرتوكي وغير شوار برتوكي پیدا بكن يعني وقت غزلي كولين دكم درك هر يك ما في خبستين هر يك بيجي والله سباس براستي وصايز يعني قستران محمد شيخو بس يعني وقت بخديجي ذاك بزناك ما محمد شيخو باش سيداي قادو تشد بيجا او تبيني تشد بيجا تبيني بيجي اب هلبس هاتيه نيفيساندن باليكاريا ماموسته يوسف برازي ببهار سريويو نا هلبستا زينبي زينبي بقول مش ريويو شما مقوت ريويو نافي هلبستان نافي كسكي سرتن بس لبن بينا نيفيسانديه و باليكاريا هلبستوان يوسف برازي ببهار هاتيه نيفيساند اوايا شو ام بين هلبستك دن جايني برتوكا لفيدكي شيرين تجيرانا مني جايني برتوكي لفيدكي نيفيسانديه شو نيفيسانديه هلبست يوسف برازي آواز محمد عزيز شاكر تدي تخوازي چی بيجي خوازم بيجم تا چما لسر ريوي ولو نيفيساندي يعني خوازم بيجم تا چما لسر ريوي ولو نيفيساندي هلبست خلف بوطانيه واواز اتي بس لسر فينا هاني تا نيفيساندي هلبست محمد علي
ديمك اف هلبس كري اخوغش بله يعني هلبست واواز اويه بله وتخازم ببيجم كشيرين لبردلي من بير شيرين جي هلبست واواز كري اخو نابس مشا خلاص نبي ابا لازم شيء تكرد بكي دما ما قال لك شيء قال لك يكرد مشيرين تجيرانا مني ما قلت هلبس يوسف برازي اواز محمد ام عزيز شاكر ام بين پیمانا من شیرین یاره بله لویده که نویسندیه هلبست عمر لاله آواز محمد عزیز شاکر بله 4 6 هفته یکی پیمانا من شیرین یاره هلبست عمر لاله آواز محمد عزیز شاکر باشه اجي شو ام بين پروین کچانو گهشتی هلبست عمر لاله آواز محمد عزیز شاکر باشه تو تخوازی ور چی بيجي سر هر دو نمر عمر العلي خودی جراس که نظر اتخوازم بیجم لسر هلبست واری عمر العلی و یوسف براز ناب کری و هلبست وای و آواز کرد باش اوی گتشتک لسر وانات تنه که هلبست کین يعني تخوازم بیجی شما کنه پروتوکال خوده شما دیار نکری دیمک پرسگریک ده وردهیه يعني دوره از چما تخوازم انا از بي ميجا بس تاني دين برهدو ريويه والبردلي من فرشيرين تشتك لبربا هلبستا هادو هلبستا تنه ريويو امزانن اخنا في بوطانيه وكايجا لبردلي من فرشيرين اكي ديمك افجي ناتيه يعني تخستي برتقال خدي وك ريويو چلو ازانم گريويو ناتيه ازانم گلبردلي من فرشيرين جي ناتيه تكري اخوا از هلبستا قولي هر تشتي بداوي بين انا قولي سرانا قولي فرسگريكا هري مزنه باشه انا خوش كما ليلى جاكاوا شانباز ماده دجيهن صاغر سوندخ دبيجي اف هلبس كمال شانبازه زلامي وي بري ويش بو مني فيساندي ما بين صالاج هفتو حس دكر ودياري مكريه وبين صالا از دخواستم بابي من ديام از ند دامي رابو او هلبس جبو مني فيساندي ان هلبس جي نمر محمد علي شاكر خستي برتوكا خواده خستي برتوكا خواده بس شاشتي قلكي مزن كدي شاشتي مزن چيه ملويده كي بصور نفيساندي اگر هون ببينز بينم بر كاميرا نصيبي مكتب نبو نبدستي منو تبو خير نخوازا كان برا الفيده كي خير نخوازا نزانم چه خير نخوازم دور خستن لدلي ملباته بو اف بشي هاني اف پرچه هاني د دیوانه د یاجد پرتوکاوی د تنه اوا صور اوا گمب دستانه ویساندیه يعني د پرتوکه د به پرتوکه د تنه هلبس هي هلبس تا گوري هي وتشتك لبرنني ویساندیه به هلبس تا که आवाज کرگیانا لي پرچه که نصیبه متف نبود د پرتوکه د تنه چما تنه يعني انا براستي جاوا ام از بين گاشتم بيچماتنه بس فهم ناكن بيچماتنه ليبورين نهار سر مثلا ليلى ملا خانم ما هيجا بلكي نهال مجي تماشت كي سلاوي مجرهنا وخدا سلامتيه خيره بدي تندرسيا ونگلك باش بري 4 5 ماه 5 6 ماه از نازناكم بريا جاميره كي سروان برسكريكي هي اسبيرا كتمه فبينه سر واتساب حقركم ماموسا يمر سر كنترول ماموسا عنا ديكو تشتا مجرر كي الجموي بتكاري بني سر شاشي برسوا ديا كاوا ليلى جنا كمال شامباز سردما خدا شاهدا هنجي افهيا من اف برسجي وسر برسك ديجي من سرانجي عيني في قوت نيقوت من وما حف حس ذكر ليدي وبابي من ببنا سدمي ام نجهنهف فجبوه يكيش مرة نفيسي اگر جم ماموسا عناد بكاري دين سر ديستوبي باش به تنويج به يعني جم هيا وازيدا مكشفا في قوت ناوي بين سر مال پراخه بلاف بكم روي پراخه يعني جوريد بيجي هاتش مرا خوند از نخوش بوم اف سرانج مرا شكر او جي من بهيسي تو نخوشي هر دو سرانجيش مرا نفيسينا سر من
بله کرم بکه یعنی اف دیتنا مبی من هفوین پیراکر بر سواویش مرحب فرمو از بخیلم به چی نویسندی بس عربی هم گلکی پیسه اجید کارم بیجم تو کاری بیجی مشکل يعني برم كاميرا جي اگر سر لابتوب هوا سر لابتوب من سر واتساب اك تجمر شانديه كوبي اك جي اگر بينر بخوازن زي بقينم لنظام يعني دي بيجي ما بكردي يعني زي بيجم تما جمع حز ذكر وخاص برب بزوجه هات هلبستا هاني بيش مكر هلبستا غوري بيش مكر وتبيجم لبابم از ند دامي و كسبو ايغو گچه کوما سرکوتن دامزران لبيرودي و دبيجه نتني اف هلبس نويسانديه وهاد بوستك دن دي جوشتر نويسانديه دبيجه قال لك هلبس ديجي نويساندن كتب اغاني اخرى لمحمد شيخو وجبلي في هلبس يعني قال لك هلبس ديجي نويساندن برحال جاكاوا هنجي العموديه حتى بخوازي يعني بنقا او دبيجه اف هلبس تاع قوري بله باش باز دكال فردا انا ايمن تخازم بكم راستيه تخازم بكم راستيه كاي راستيه بي هلبس لكوي كيف اواز انا ايمش بو من از تخازم بين محمد علي شاكر ها براستيه يعني شعبي خوزي دايم بس تبي بالقلب ما يعني مش كلامك كاني ضرب بوره باوريان من براستي بشتي مفشاشتي ديتن باوريان به برتوكي نماتي اجبر في ناس تخازم بلقن ندن بك دستي من محمد نمر محمد علي شاكر نفيساندي زين يمش بوم برو قتنا زين محمد علي شاكر يا محمد شيخ ابدا يعني شاش فهم نكي يعني باشا ببورك سيداي قادو دماما قالك درباز دبا از قصه جديد اشتبك تخازم ورتي بنيه كي بشم قفا دي هوزان برادر قوتنا قالك باركيش قوت هنر الدنيا حميده يما كردا هنرمند في الكليب açedigi strana خو آواز دیگه کلمات خود نویسه کامیرا دسویده و خود صورینه خود تومار دیگه هر تشتی پاکت اوه گتل بجه تشتکیاتا ندرسه جی دل خود گره خود غیده نوچه پس گره اما کرده تایبت مندید خبات ما کار ما داتونه بنره دناوا عربا دا تل الویس بريسلي بنره نزانم كلثوم وحليم ويدي بنره التركية وصا أفاه هنرمندينها هناك أجوارا قوتن نويسينة هناك جوارا آواز نويسينة ووقتها مدبيجن أفسرانها لسه فاكر مثلا كلثوم لسه فاكر أم بيجن سرانا كلثوم أم نابيجن آواز وقوتني كينا انجا قد هفبيفينا كده يكوري اللي كورينا بكي أف كي آواز نويسينة كي قوتن نويسينة هل بس ساكية ليه سران مثلا از ميناك دي بيجن صالة هشتي وشارة هشتي وبينجا من سرانك شكر الوالد لواري ما جنگا خوينتي رجاندن راب شورشي سرانكي هري نافو دنگت كوما برخدان هنرمند خليل غمگين دبيجه ما موسى برادر تبي روي بري 12 ساله جركي مد جوينكي هنرمند دا بحساب مسدير مدا شهيد كسران بيجا نافي مزگين بو جهه گوروي بهشت به مداوي ابي خلي غمگين گو از نشاش من بروساني بيرامج گو جركي القامشلو شبكي دا قوت وبابي مجرى طنبوري دا أفسران هبوان هاتيا ناسكرن آوازو قوتنا نزارن ليه؟ از نهار رابم تويسا دمي دا بري سوه بين صلاة ليه افتشتان وهو بويراكو تبحث كري صالين حفتيا دايا وشاهد جيفا يك جوان ليلى خانمة يعني از نهار دعوة بكم شما هو ناوي منا بيجن جاميرا بلكي گري جارا قوتو بن ليه سي چار سران دي انا كوما براخدان قوتنا از لوانا بونو چنگش مهاتنا دزين پارتیزان مجموعه النزاره دوی مجاره دست خازم تشکی بیجم دستور هبه هلبت استران آواز و گوتن تنویسی و تدایوان تدای هنکیدن خواندنو و خلکه او استران جوان بیهستی و او استران آوانه قاباتشی مگو کی استرانی خوش بخوینش شخو آویه يعني خودی استرانی عصاص تنیه ای گهداری بکو ای خوش بخوینه آهر دایی يعني مثلا هستاي مثلا ذوقي ليه دفرد كد هي ايجا اجراءات دكه جرك وما في بين زمان بيجي آواز نزار يوسف قوتن اقادو شيرين افوي ناخسرينه وي داناخ وي بلندك
ليه تدم انا قادو بحث كر يوسف برازي ومحمد علي شاكر ورحمتي احمد شيخ ومحمود عزيز وسعيد ويش هاي افتشتانا براسيل كردستاني تنو تيب جنبر خداتاني وآكي اماتور قيد كرن او قاصد جدستان شو دستاش قد خبو مثلا الباكوري كردستاني او قد خبو حتى دمكي تشكيل به استدقاوية او درفت تنبو بالنفيسنجي او تشتانا تنبو لأنا مثلا ما دام إجا أمكتن دمك دن شاغ دن وأزهين صاغن وقتي أزبان سترانا اللي صار قيد بكم قرنك أز ما فيها الكسي بدمي ما أز نموناكي بدم ومجي أجد أزتيوني قيد كريمة لتركيا دزقه كي جيدين مسا لألمانيا هي أم هاي نظام شي لهولندا بوما استمرأي تستراني أخوة أوازي أخوة تدوان صرنا في تقيدكن دراجو كده تلفزيون كده آنو نرمندك بخوينة بيد السورات ناخوينن هك بخوينن جي ما في تتي باراستن برا يعني اشترتي جيد بين ما في تليفي شو مجي خوا قيد كر الأدسيوني مدي سكرترا سسبلاق قو عدلاي برادر موسيقي مقونا نعم مقو عدلاي قالريه وكزيزر مقونا ولا مسترانا بلند بجن بالاتا خواندبو دما مشاندبو شركتير محمد شيخو من نبيسيبو وك ناوي ستراني وان ناوي ستراني محمد شيخو نبيسيبو قوتنو مزيك برادر نبيسيبو محتى ويش هاي دا آزاديا ولاد مقود ويش هاي أبي إنترنت نا أوقاسي أكتوال بو تكذيب كر مقو أوستران نا آمنا أحمد شيخو أزور زانم بلي راس الورجي قوتن محمد شيخو برادر مقو نا ناوي أبي وقوتنو مزيكي مقو قوتن جاقرقين وأوازي محمد شيخو يعني أف إجدان مسألة إجدانة يعني من الويدري عدلاي وكزيزر وشملي وأحمد شيخو مسرخو بنم يصادا ما ونوربون نا كاسي قول تنبون وتما أوستران بزي فر ويقي 10 قروش جانا 5 قروش يعني أبدا مسألة تليفة أما إجداني إنسان جفان تشتعم مستره ليه ونجمده كان أف ميجار آما قشاي نا أحمد شيخ ومحمد علي شاكر ويوسف برازي تاني حمي هنرا كردي بطايبتي وقرأوا شنتي فيهم كارم برنامج واني تشي بكن يا إيرو بيرانينا أحمد شيخ ويبراسي أحمد شيخ وتبي هنرا خوجبان تشتاقل كي ماستر يعني نحو جي باراستني يجي نحو جي بان تشتاقي باش مانيت بيشن قال لك سباس بوس تبينيا تبلي او سران راسي جوات واحد يا قوتي ياويا كسي قوتي خوش كدي ما جي بس انها ام بيجن غوريسان سوباري بسرانك دسبيكي وحفص زيندا از نها برسيجيك نداش كيب هيستي صدي بيجن محمد شيخو بيستي مايا يانجي برو شو كريم تسرانا قوت تشكيل بيصير محمد شيخو بيصير مشكلة فردايا مش ديها قصار زمان ليكورين ورن بيكرن وبيبلغا راسيت برزغريكا او سردما صارن حفتيه جوا كريم كدي او تشتنبو كيكي قادو برصا داوي امشتبكن جبو قالك برصي معنا ودماما قالك درباس لا از ارب دو سه دقه وز مدرخن جيج بوك زما فاكم انا امي سرانكي اجيد بيجم دوی درباره ده يعني براستيكا كي برادر تشتكي باش قوت يعني انا براستي اجي شرم دكم مجرهانه جدا اليا دولو ايريش تيز نظام سر مالباتا محمد شيخ تو بنه مالباتا محمد شيخ دم مجارد كنا هاز فكري جوار بيش اگر ته دي راواد به فينا روداو ده هنرمند ما محمود عزيز شو قوت دي راواد به هنرمند ده افهم ما التلفزيون بس مو وقت النمونه يعني جو براي محمد شيخ استراني ما تاني تركا والبا تركا وابنما كان استراني خود بيش باشه اما دوفر بهادر كتسر روداو وينا قد اشتيا نراسته دوفر هات بش راسكرين براي محمود عزيز ابي كايا كدي
يعني تدريب مسألة شلو تشيبوية مخابن يعني ستراني أنا ما أفهم بالبيش وكر يعني محمد علي شاكر شوي ستراني محمد شيخو بوتني الباتركا باراستني يانجي تومار كرني نبها با تشتكي ولو نكري يانجي مالباتا محمد شيخو شاهد مركز بيجي ستراني محمد شيخو ملكي ملاتي ساماني ملاتي قالي كورد كي ستراني بيجي نابيجي آزادي اگر مروفكيش بلي في قوتني بيست ببراك بيجي هاد نذكرن محمد علي شاكر افستران باتركا يعني تركي كدجمني ما نقاشو لبا يعني افستراني كردي الباتركا باراستن لما الباتا محمد شيخو كيكو او اناجي كردن ببورقادو جبون غلطي شي نبه او اديسيون يعني فيرماك الباتركاي از نزانم كي برادر از نزانم تركن يا وكيد برحال يا انا استشتكي بيجم كرد شكرماتا بشكي بلا كرد به كرد قال لك از بانك البراي خو محمود عزيز دكم هنرمند براسي هنرمند كي ما يمزنه ويعني برا تشبيجم هين صاغ بري همو ازيج بمر ما ويجي بمر يعني برا شاش فهمناك يعني بي قال هبدو ببراتي بكردايتي بحسكرن في مجاري شارع سر بكن سراس بكن في ديرو كهاني يعني دنوتو ددواد والله بكرد بسري ديام تر بابا مزبوم من ميفاني دنوتو ددوا سياده شر محمد شيخو كري حتى رجا ايرو يوم انا بس يعني براستيش خدي يقول يا بس يعني بيلم جوهميه حسبكن بوير بريس هفينك بيركري مانشي تاوي تبعتنا محمد شيخوي محمد علي شاكر تنبا استنبا مع محمد شيخو تنبو يا اخي بخدي ابن كردايتي وابن براتي ابن هنرمندتي يعني بيلم تجي حسبك جفاني تجي حسبك نوصاي يعني از بيم تجي مزنه بيلم شتا حسبك وام يجي حسبك وازبان ليدكم بي ام بهدور فان برزغريكا ترى سربكن براسي ودي ساجي تيم تشافي وتشافي وهميا مالا وهما قال لك سباسياتات كن راسي برسكميه دي هبو ناخذ بكن شنو قال لك يدرج به بري دمك يازو هوزان برادر في حاضر هم سر ولا سر مساله اخفتن مساله از هنرمند شيتكم ما قادو شيرين نزار كريم كره هنرمند افتش چنه بو دنيا ده ما هوزان برادر قومود كاري ريل بيشي هفاكي دمونيكا هنرمند داشت بهدو مزند به بحسكرين بيجوما مزاري خو حصارو نيفار كرن دبستانا موزيكي برام الوطن المانا حميجي باش قالك ابراهيم محمد شيخو زاني قزاميجي باش على قالك باش ليتخس حمي غان تمنكي غان عمركي دفجي بردا يعني نبدار زوريته هنرمندك چينابته هنرمندك تنكاري بكي تنكاري البيشي ده بكي بجا قال لك سباسياتا وهاتناتا كيم قلتن قال لك خوش اللي مخبن قال لك برسيم بابون ووقت جي قال لك بودرنج تخازي قلتنا داوي بيجي قلتنا داوي يعني استنا جم افقاسه 45 مليون كرد محمد شيخ وحزدكن بس دم مالبات هنا براستي دم مالبات محمد شيخ وحزناكن او جو نرمند وادن جما ازنزا اتخازم في هفكيشي في معادله فهم بكم اگر مروه قارب من البرخين بيجما از سپاسیاوی بکم ومالا وعفا از گلک سپاسیا هاتنا تا دکم و گلک وان رونی کرنه کوتا دائما و اجتماعشوانا دکا امی گوی خوب نسترانه کی یا کو ما آماده کری هگر کو آماده به گلک سپاس بو هاتنا تا سلاو ریز مالا وعفا سپاس گلک سرانا ما آماده اگرو محمد شيخ
قالي زندياب من أبشرين وكو هم يا قرت من شكل بنسيها جاو قلت من شكل جدك زياو همي آذارا هون من الشاركين همي آذارا هون من الشاركين دابك مشيني بله قال لك سپاس جبوی رزدار اکرم درویش کو اف صلا هشتی و نهانده به کامیرا خوا تومار کریه هشتیه به مال دیروکه اف مشاها به کامیرا اکرم درویش شاتیه و لاوی یانجی کوروی ایوان درویش جمرا آماده کریه قال لك سپاس جبوی و هر دوا و اف خدمتان تبی کر کریم ام تی پرسین داوی جوا بکن دما ما قال لك درواز بو گورا محمد شیخ و دنه آدارا دا بویا روگه بیا قبلیا ملت ما بری خود دنه گلال دسر جکدینن و دسر دراشینن قالوا ما ابنائي واتي هنرمنده افقاس وكما بري نجاغوتي چقدر ناوا هسته قالوا ددلي قال دا جهگرتيه وقال جيوي دي بينان نو نري خوا و سازمان خوا قالوا ديتنا تا جوي رودانا ها شيا افاكو خل بري خود ددلي وفي دلگرميه فرم بله که ریزار گلک سپاس بو وی پرسی براستی مخابن هر بهار قامنا سر گورا رحمتی بن ام حبکی بهنتانگ بن دوی بهاری ده لی از یو که نمونه که بیجم گریدانا ملت بنمروا جاره که ازو ابراهیم چون ام تدی هر بهاری هم چون سر گورا اینا دوا ساله داوی د جی رژیم گلک استنگ چیت کر ندشتن حتی ملت دربازی ببی اجل من ابراهیم داری ابراهیم جی تو دایمولو تفکری یعنی ندشتا نداخوی يوم جربوا شما يعني شما ناهل أنا تعدل واتي قام هرن ساعتك يد ساعته ومورن مالي خو يعني تعدل واتي رابو برسفك دا إبراهيم جو يقول عنهم قبل كي قي هنجي ترسن محمد شيخ قبل كي تربية رابع دي سبي من التشيار بكيزاني قلت له كله بالكيش و تشتغل داناوي تمو دايم دبيجم إنسان كاري پارسا پران بکی لی پارسا قیمت مرو نکاری بکی او گلک جارنا حرمت عمش هر ونرمن دی رها تم دایم دعوا قیمت خال ملت دکن یعنی تم دایمات بجم هنرا کردی ام سر جواگا خو بجن مثلا کی توعیه یعنی کسی زورش مر نگوتی بسترینن تشتغل جمع هی ام دبیجن وکو آرکی کی ام ددن وی ملتی لگور و کارو خبات آمد قیمت جمرتی لی از نکارم بیجم کسی کی که ایرو قیمت بدمه اویا گره که هر کس دوینا زانه بی یعنی ایرو ایکی دویجی
مخابن قالك دبيجن دبي كداما ومدبر هنرا كردي ذكريا از فهم ناكم انه هرب دين دانا ما ام بريوابا قرين مثلا يعني تشتكي براستي جي مخابنيه يا تشتكي دي از خادم زلي زيدكم لقوتنا كي قادو براستي دوا داويه دو مساله داوي دقالك تشتيولو تشيدبن اب كسي تايبت قد بيجن امش قالك جها قهدار دكن دبي ما محمد شيخو تشكر يعني از فهمناك مشاوا يجي خلكي تشيدكي او الخواري ميني وكي از بيجم كالكي ملياردير بو بابي مليونير بو وانا والله نان تنز بخم مخابن يعني از خوي هانتك وقالك فيجي تزانبن وهاجر وا محمد شيخو تشكر بي ام سباسيات كن برد سي حبيبتي يوم محمد شيخو تشكر امي قالك ممنون بنجوا بله گلک سپاس بوی برسواتا لداویه دیسا سر گوتناتا جو سر یا هوزان ما هجا برادر هنر اخلاقه هنر ارکه گلو سر مثلا پراویه دیتر اگر مرو ارکه خود زانی درباره گلی خو ملت خو و اخلاقیات خو لما افرومتا هجی ملت مدد هنرمندی خوی دلسوز گلستان گلک سپاس از کارم بس به تشكيجبيجم قالك جار ناد بيجن دبي محمد شيخو نمر فقير ونانا بخي يعني برا دريا قنالا ولا جيز بيجم برا هركز بيتش تدانا محمد شيخو دو او كس اي فقير اي تشتك جمي هبي ندي في ملتي يعني دباوريا مدى هري زنجين محمد شيخو بقود دريا ديرو كده او مع مصطفى الهاد جارك گو تختی زیرین خونی خوش پیدا ناکی نه شرط تختی تزیر به عطات خونی خوش بینیان جی طرحات رازی یعنی مثلا فقیرتی گرک مروف فقیرتی نه مثلا نه تکبابا بخوی و فلافل بخوم یعنی فقیرتی او چه بود تشتگنا افران تشتگنا داوی ملتی و گلک سپاس گلک سپاس یادتیم بشکا گلستان دفردا تشتكتي هولي يعني جريدانا محمد شيخ ويانا توي بالكيشي جي بالكيشي ومطالع ورخنيه دما وان زحمتي وهجاري وهر تشتي خبره دابو ام تقارن بيجي هنرمندين برشي يكو تخوازي خدمتها هنري ودوزي بك محمد شيخ وياك جوابه هر تشتي خد داوي هيك لو ما دفردا دوی سردمه دا گل هنرمندان اگر ترکی به اگر سوری به اگر العراق به بشک جو هنرمند کردا هولدان خود کر سر مدیای وان ولاتا سر رادیو تلویزیون وان در کردن و گلک بشن دیترجی جبوی خوشیا جیانا خو چونا گووند و شاهی و دیلانا وان تشتا لی محمد شیخ ریک دی تایبت شورا گرتو و چپ نیه برسامن چپ نیه وی هنرمندی هنه آنگو چه سری وی هنرمندی هنه گلو جزانستیاویه جبیرو باوری یعنی کورن به دوزا کردستانه و دناوا وان مرجان دا جیان خادر باد کرد تو چه دبیجی در باره دید و ساعت جیب کاری کورتاسیج مرا بیجی بله دنارينا من دنگم توا بله دنگ باشید دنارينا من محمد شيخو ملت كرد وی هستیار دکر بنا تواوی دریا گوتنی خواه و آوازی خورد بله جبر وی که تایبت مندی که وی مروی ما حیا 33 ساله و بری 33 ساله جی یعنی گلک خودی دوست و ناودنگی بو و بله روجاوای کردستان جی در باز کرد چو هر چه پرچه کردستانیش بله به هنر اخواه لنرین آمد وقتی گو هم بیجن انو دنگی وی نرمبون و بلنبون نرمبون نزنبون و بلنبون دنجی نه اواق قلکی گمره بیج دهیلکو امره فی مروفیر یا فی هنرمندی وی گریدان آگ بهتر ده خویانه کرن اوی ده هل ده جور مقاماتن اوی کسی مقامات هل بجارتنه وقو قافكا دي كوريوي بروسكوت كو دهن يعني
ده 12 دقيقة جي سترانك وي هي أو ده 12 دقيقة هانجي وقت دوي شاغد وبري وي شاغد جي قال لك ملتي دي تربكار تانين دهندري سترانك يد قال لك مقام بكار تانين أو مقام جي لغوري قوتنا والغوري وي سترانا هاندا تانيش بربي كي حيانها أمكارن الستراني يقهداري بكن وأم بولات باريزياوي وبأخلاقي بترسل بلندن وأموي دينن بيرخوا جبر فيكا دنارينا مده قال لك سباسياتكم هوزان برادر ورد ازيد دسيت شتابيجم از قال لك سباسياتكم خوشكا غولستان هر بيجي اشترا هوزان برادر امي في برسيش تبقنوت اسرانك جمرا بامورتا خوجي بيجي بله برساتا بگرم بری بله کرم که برسي بيجن برصا من قوتنكي بالكيش دري جيانا محمد شو بالكيشة هلبستفاني داخستاني يسوفيتا بريجي رسول حمزاتوف قوتنا قال لك بالكيش دبي دبي هر مروفكي دخورتانيا خدا جسوتاريا خوا دي بگها كو او هاتيه في دنياي داكو نونرتيا قال لي خبكه قال لي خوا وآماده به اركيفي باري بيروس هلجره بجال لوما من بيراديت اف المحمد شيخو تام البجناوي تي سوتاريا ويفا وبرصامد فرداد السردمه ده هر دمه كده هر مرحله كده كسايتين اوارتا استثنائي وبشاره درت كذن فيلسوفا شوي جوانا هنرمندا وش حمي كسي جزانستان محمد شيخو بواوري هر تشتين كسايتي خو آفيدن فقيري وهجاري وكوجبري سرخوا قبول كرن وحتى كو بكاري هنركي بالكش وخياي بدقلو تفي تايبت مندية عوارتيه حالا استثنائي تب محمد شيخو راد بيني أنتو نابيني دما محمد شيخو ودما پیشیا مدجی یعنی سردما پیشیا مد آگوی بیجی حمد شیخو مهرا خوا لدیروکا هنرا کردی خست وقال لك هسا يعني قال لك هنرمند ما هنا هر کسی دواره خود دنگ بیجی ده فولکلوری ده هر کسی لگوری خوا خدمت کریه لیرو بیرانینا رحمتی احمد شیخویه قالك أم نسر تشتيوي هنراوي أم بآخفن و الدستي خوجي داني نسر إجداني خو بآخفن ما قالك تشقوت تنجبوس هنرا حمد شيخو چما واني زندي ما ستراني وي چما أو زندي هشت قالك هنرمند قالك شاعر قالك الريبر قالك ليدر هاتون وچون تاني سالفاقرا ده اوجي نهر كس هنك تيم بيرا قال لي اخوان سالفا قرات البيرانين هذا لي هم طيبت يا محمد شو هم برق ستران بيج موزيك جنة هر دمي بملات الرأي يعني موزيك تشكي وصاية كما عم دبيجن محمد شيخو هالبستا كي خوند او هات ناسكرن جوی چای مطبعی متن نبون پرتوخانه متن نبون زانینگه متن نبون یکی وقت مثلا صبری بوتانی بدرخان سندی برازی ابانا بونگ بهاتانا ناس کرن او یعنی ما فيوان بون بدها پرتوکیوان وی چای بهاتانا وشاندونو می ناس بکره نحو جی هنک سترانه وانجی بیشن لی گرینگیا سترانه بتایبت سترانا کردی تینه گله زودتره و زود گه انسانا وقتی او هلبس بریا دنگ کی خوش گها ملت هلبت ایک بپرسه ده او گوتنه کیو خودی گوتنه جناس دکی دیجا گاوادی جی مگو وی چاقی او درفتون نبو مرا لسر قاسطا خودی سترانه و آواز که دانی من تناوي يعني بالراستي مع حمد شيخو محمد علي شاكر محمد برازي قي ويشاغين قدر فتها ويوانجي دانيا برق بيرانين از نافذ تيكن بوليميكا ونافذ هفاليد مجي ريبدن بوليميكا
يعني ما في بيوي كسار بهلن هم هنرمند مجري زين هر كسي الجوري خوا كدي هنر طعمه هر هنرمندك طعم جوهي تجيكي تدرجيكي فيكيكي دخو حياة 10 سالة أو تعماد من زماني هرقت جوي فيكي بينا أو تبيراته لي فيكي كي جد كيلو كي جد خوازن ما تبيرات ترابو شو تجبيرات كر هنرجي وصاي طعم هست حسكرين قرماني كرك مرة تشبير لكن إجا هنر هالباس وكوي جاميري قوتي اجداني ملتن بيكمان او دوي اجداني ملت هر تشتي هفير دكو و ديسا پیشکشی ملت دكي شاهد ديروكا خويه شاهد دما خويه بهنرا خواه بقابليتنا خواه بهست خواه بزانبونا خواه ببيرو باوريه خواه جي خواه چه دكه همه چه خواه یک جوانه بو اجداني قال بو هسته قال بو دنگه قال بو ايشا قال بو ترجماني قال بو ترجماني ملت هر تشتي ملت بوی دنگی خواه به هنر خواه آنی سمان سترانک جور آنی آن بو آن آتا بو اتشتانا تشتی تکنیکن براسی تشتی تکنیکن و کاری لیکولینه رایه و مرجار که لسر با آخفه ندر بیرانی نانده اوه چیتر بوی بیتر زلال بوی آنا قادو قلق تشتی خوشی گوتن لیش برک تمام نکر برس سری انسان داشت مثلا گفت سمجی مانا جدا ببوره اسکارم ما في ستران بدم گوتنیش برگه به هزارا انسان ما گهداری دکن بله وزنا هازم بیرانی نیوانی و طایبت احمد شیخ و بف معلزمش بون تشتی غلط تیگیشتنا گرک مرا زیاده رینه ده پولیمیکا اون بخوازم استرانا حمد شیخ و گوتبو و براستی از خوازم بیجن مشش محال محمد شیخ و بطایبت گهداری کر و قال لك جار البر قريام وكلو قريبوم ويك جي تحسين تهاجي او 4 دور المكر ليه مجي كده مقو محمد شيخ وبخدتين بكوش از نما فيها يلتا قهداري يعني براستي ودنجي ويتش قوتني وي قوتني شي خورتن قوتني يجي قال كي خوشن والأوازة پر خوشتي قال كي تأثير الإنسان هذاك تأثير پر مدك لو ما بون بير آني ناوي ما أفستران تعلم مكخدخن بلند باجن بالاتا مدقو بلنكي قوتن جيويني داليه مفانكر قوتن جكر لي أوازك خوشتاي رحمة خدي لي أم بس ريز وحرمت ببيرتينن بلند باجن بالات السر تاجات عزمانا بلند باجن بالات السر تاجات عزمانا كتان رنگ سپیدایم كتان رنگ سپیدایم سر زوزان سیپانم سر زوزان سیپانم سرزوزان سيبانم سرزوزان سيبانم لجوني كان جو بارن وكاستر بارن خش لجوني كان جو بارن وكاستر بارن خش لجري تدبين أس لجري تدبين أس
بهشت و باغ و بستانم 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 كراتك تلسيك اسكبرنج روجي نقشينا كراجك تلسيك اسكبرنج روجي نقشينا لبجنا تدبين أس لبجنا تدبين أس بسر مشال ميتانم بسر مشال ميتانم بسر مشال ميتانم بسر مشال ميتانم قالك شيرين يا رامن شقال ونازك وشوخم قالك شيرين يا رامن شقال ونازك وشوخم فرات دجلة وخابر فرات دجلة وخابر بسر بجني بردانم بسر بجني بردانم بسر بجني بردانم بسر بجني بردانم اگر سوال که خواندنی ده که مازی زنم تنبوری ده بو عبور ده پیدا بو راسته مخابن لو منای کرن بگومان سپاسیا و حمیادکم و بشتارا جی أنا دانم أم هاتن داوي نهاتن داوي تخمين دكم هنرمندي دي وي سترانا بيجن بلكي إما از قال لكي بخدوارم كأز إيرو بشتار بوم والقلبان برادرين هيجا خشكين هيجا تسر أكراني روشنتي في از قال لكي خوش بوم وهنرمند كي وك حمد شيخ وأحمد بيراني ومريز وسلافي خو بيشكيشي الرحيلي كل رحيل شاد بن دبارة دستي وخش بن قال لك سباسيا دستي وجه استاذ رو كان أزي برصق يشتبكن ومسرانا تقو هدار بكن جو ما في تجيني خورن محمد شيخ اللي في الجوري السردم أخوا ومرحلة أخوا قوتيدا مورا أخوا لهنري ونخش الهنري ولسر نخشيا كردستاني مورا أخوا ليدا لسر خريطة كردستاني مور ليدا قالوا وهي هنك هنرمندن فيدمي وكي زندان كرن وبرشيبون وكوشبريه ببينن وزحمة كيشيان وجفاي ببينن ويبشو بينن فان سردمي بيشيا ماذا قالوا هي وهبه وهرهبه يعني جبر ديروكا كردستاني يعني حتى نهامرو نكار بيجي أمبون دولات أكثر بخار هرتم شرط داي هرتم زحمتي وزوري وهرتم كشتن ودايك دقرين وزاروك سيويد منن جبوي ذا يعني هبو هيا وهبه بله باشه قالك سباسيلا مسترانا رو كنجي قداري بكن هاجر زحمت نبي سرانا رو كم آماده اگلو سرانا رو كان آماده آنا خوياي الدوي شغال بو يدي جيبي والله شما نا استراني دلو سرانا ولا مو آماده
روکن لیبورین حواله ما دبیجه تشتکی تکنیکی شاشی درکت لوما ستراناته و هر دو حواله کوکترا الگیتار داین سران محمد شیخ و گوره تشتک تکنیکی شاشی شیبیه لوما هاو درفت هبی ام لیبورین اتخوازن اره براستی السير ما مجبوط ستران دركت قالك درنكت ولو ما حواله مجيتي دا دياره تكنيكي دالي ودالي كار نكرنا ديسا ام قال لك سباسيات دكن وديسا في سرانات يا خوش ما تخص سرانه محمد شيخوبه تاجي اماده كربو قال لك سباس جبو تاجي قالوا بروسك تو اماده بروسك تو برساكي مشتبكن د كلامك هلوستن محمد شيخو دربارن داگر کران دا دروج آوای کردستان آنگون مبستما یه دولت سوریه اول ایران جی هر وصا زحمتی و جیاناوی تنگاف دکرن حتی حق نانوی جی ایران وان در اثر قدرت کرن قالوا محمد شيخو دوا استنگیا دا سر خو جوارا نزمت کر و خود جوار الطوان آنجی لسر هلوست خود ما و بردوام بله سپاس کتنیزا و داویا برسوی دستپیک آوی دی بکرن محمد شيخو قوسري وخوج هزين أولكاري دوي جاريد نزم كربانا محمد شيخو حتى غيرو جينا محمد شيخو با بيقوم محمد شيخو د بيرو باوريام د تشتك هي روكي من إجدايكا خو هدار كر أصلاً كي قوسر جيانا بدرباس بون أزي وقت نمونة الإيراني بينم من التاني الدبرة روجاواي كردستاني يعني الباشور يعني دبرندن محمد شيخو دما قو خست ب دایکامر وکو هفجینی وکو هوی با هفجیناوی وجهی ماموستی مدرسه بو ایرانی وقتی که د ماموستی موزیکی بو دورت دی پشتی مثلا انقلاب چه بو محمد شیخو جای دی بو ماموستی زمانی عربی و دیانیوان چونکی مثلا موزیک ایرانی د جمهوریت اسلامیه ایرانی د قدخه کردن که دی زحمتی یعنی تکاریب و کاری موزیکی بریو بربا محمد شیخو وجهی گورا دیافلک دیامن دقوا حفصت تومني ايراني دستند وكو ماموسته حرمه وكو پره جكاري خو ماموستيا خو قدما قو ازويزه وجين قو وي خلات كرن جبو جيانا بهين بيتر اصلا بكرن قوش حفصت تومني كرن بيس تومن سنه جبو جاريني كارب جيانا خبر دوام بك لي روم يعني تشتا قد اوقا تشتي جيانا محمد شيخو درباز بونه باور بك يعني تمني منو انا دابو محمد شيخو كوشا خوي دابيكر يعني وكو انا ازوينا انا ازوي تمنى كيدنا محمد شيخو دو جاري بك تمني مو انا لي جياناوي روجا جو گجدايك بو يتا روجا جو سري خداني استنگي بونو كلامون روكي محمد شيخو كسي جو ويديتبن كسي جو هوالتياوي كربن كسي دوستانياوي كربن جبلي كسي نيفسكار وروشنبير وهنرمند وتشتيوصا كسي إنساني نورمال محمد روكي جي خود نداي خويا كرن قو محمد شيخو بشكي دن جديرو جواكي كسي كي خود يهلبست كراس بو خسي كي يعني خسكا ويش ديرو كي هلبت او بو قو اركي قو سر ملي خداني حتى روجك د جيانا بيدهبو بردوام بتيده ببرامبر لو ما نجي او سري بالتخمينه ما افغو تنقلكي خوش بمجدوسك بيست جمر قوت جو كسي جو خدان الجوبي مزنكر بالعرضي كسن كاري تشوبك صاني
أقول قال كيلو بالا مكشان محمد شيخو ما محمد شيخو تاروجا إيرو جيفامي بيرتينن يعني تشتكي قال كي از حتى سبيجي تتباخم بلكي از نكر ما في بيه مسألة بدمي ولا از نخش وتخش برجوش بوم بتشكي تشتكي جوداي از وكوري نكر بتكم كيلو كي بسندارية ده بتشكي زحمة بيش بوم زانه ماجي قالك تشسر بهسنا جياناوي ام قالك شما دشوبين وجوي ام درساجي بقرن لما استوي جي غاوي اصابن ام قالك سباسيا ودكن او ام غانا داويا برنامج راسي قالك برسم مانا نكري لمخابن برسن بالكيجي هون بنرن هجا او خوشوی ام غانا داویا برنامه اخوا بهوی مکومه کاری به چریسک کرونی بردسر جیانا فی مروه بالکیشو آس بلند هنرمنده کو جیانا خوا همیش مرا ترخان کری جمعو دوزا مرا دیسا ام دوباره سپاسیا روشن تیوی و مامو سعینا دیکو دیکن کو اف در فدامه ام فی بیر آنی ناوی لهنگی ببیر بینن توا شوانن هجا ام سپاسیا ودکن حتی هون ذی گاوه هون مرامان و ام شوپاندن و هیوی مکو دلخوشی جی ام شبک خوش ورا بخوازن دناوا خیر و خوشیا دابن از باور استرانا مجی مایه داویه بلکی ماموستا عنایت دینه و بمینت ناوا خیر و خوشیه دا شب باش شب خوش شين وشاهي وبنك
شينا بهات كرين قلندان وتفرين شينا بهات كرين قلندان وتفرين أون شايد الأبين بوكا يارانا زنين أون شايد الأبين بوكا يارانا زنين بو يزدان آفرین